This is why I pray. You let me touch so many people, and it's all for the good. I influenced so many children. I never thought that I would. And I couldn't take credit for the love they get, because it all comes from you, Lord. I'm just the one that's giving it. And when it seems like the pressure gets to be too much, I take time out and pray and ask that you be my crutch. Lord, I am not perfect by a long shot. I confess to you daily. But I work hard every day, and I hope that you hear me. In my heart, I mean well. But if you'll help me to grow, then what I have in my heart will begin to show. And when I get going, I'm not looking back for nothing, because I will know where I'm headed. And I'm so tired of the suffering. I stand before you, a weakened version of your reflection, begging for direction, for my soul needs resurrection. I don't deserve what you've given me, but you never took it from me, because I am grateful, and I use it, and I do not worship money. If what you want from me is to bring your children to you, my regret is only having one life to do it instead of two. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Walking with Jesus every step of the way. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's such a good feeling just to know that you're saved. Don't let your troubles stand in your way, 'cause it's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. The Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. The Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. A wonderful day. Yes, indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Check with your time, 13 minutes after 6 a.m. here. And I don't pay a chamwa kwabadi about deal 106.9. And I do that. Now what you for front yes me. Bronya bossum ne da tosu aduonum yenu won fimpim yenu ene aduonum. What today be the 22nd day of the month of December. That's just 2 days more to Christmas. And I pay my membusa so what promo at the saying ye chamwa kwaba at your bad deal. Or hanisia h report enkrom. Now together with my able team in Shraba Kwadjo Samibi, I pay a executive producer. DJ Afiba, DJ Marion. And it's even in our touch on a payer, a DJ no Ebrewo. And I've found WhatsApp message in the Fabra 059340
6565 059340 6565 and on the WhatsApp line and pay yadi adwuma live on Facebook, live on YouTube. Oba no share link no wadama na for fufuro bi so etumi ahwebi and anapay it's anapay ye chiamu akwaba dwuma de ne din edi Anidaso Wɔhɔ mo bi efri sabre ya kopom se no kro bebo no yati nkonwa so de ekoso wo man Ghana ni wiase afa na nyina no ana ye di ho nkomo ene anapay anapay ye ni nkomo Yendi komo pa minua ba me mame me papa me wo fase a wotie me ane ankoma me ni wodi no eye nkoma mesro so betie ni ye pa akanna kakra bi na afi 2025 ye de akwa wie ye Mr. So be hwe ye papa hwe ye ya kan kasa bia ye tai kapa ya say last days are very very dangerous. Last days are very dangerous. Ya na montuo mu ya hwe ye ye ya koni ya ba mu ye dwumadi ya die bia mu no we should be very very careful. Penifo kasa bia wo tai kan yɛse nwa wo hoi ohun ne ho so hwɛ a ana wonyin Daniel tope akanna kakra bi na fi 2025 yɛde akwa wie yɛ ɛyɛ me mpa ibɔ ne sɛ Nyankopɔn mmɔ yɛ nyinaa yɛ ho ban na fi wɔn fa yɛ ntwa fi but the message say be very very careful no bi emfa na san emfa ma me san wo de yɛ nyinaa no mom yɛ nya hwɛ yie we are driver near, be careful. We are teacher near your huye. Be a we be a drumedy be a woody biano. Be very, very careful. Your huye. I can make a crabby. Not yet the 2025. You the aquari yet. The moon some dorsal. Semestro. Say your hum. I hear ye. And I bet you upon Yankopon one wow. When you can see it. One for Dumo. Enquires Dumo. Na fi won ba ho ban kopem se dia fi ebekwa wiye ya from Hitman from bra kwa na ma che I will love him, 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 I will love him.
Monday morning here on your radio 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. I don't pay a name Uncle Pansel. I don't want to yet in Cramo. Mojadi and one Frusania. Catch your mother Bojemo. I don't be na badom sunti. Who sad the Fafia. Then Uncle Pansel. I was your number, our friend 0593 40 6565. Then Uncle Pansel to pay. Hello, good morning. Morning, Hitman. Yes, Mama. I'm you. I don't pay what Pomu to say. I don't pay so I do more now. So I Yamia don't me who papa. I'll never so now home for what to say. Yamia don't me who pa. Danyamia say. I don't pay a Danyamia say. What's up being high enough here? So you're sharing Yamia here where I grab woman. Na asidanko Tony de Bemano. Eda na si wo Hitman wa bra aboso wate. Amen. Eda na si wo ye ne yabusia nso abra aboso. Eda na si wo Ghana man nyina abra aboso. Mama Prince la ne na busia nyina abra aboso. Na me hwe yi nyina so. Amen. Amen. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me patch your frost and pay. Let me set Kasafi Sakmon. Said I pay and then Uncle Pansel. None of paying your messenger and count. And Council. I'm from 2026, and it's now too. Amen. None of paying, don't bother just somebody patching in the bush. I'll put your own time. It's your name from January, it's your name, you'll be here not here. My one, and now what in there, none of paying, don't bother just. For BPR, on dear tearful in DJ Hitman. Mate. Me da se papa. Good morning. Good morning, Bakobra. Me patch your frost saying. I saw Don East Legon no Bojo. I don't pay and then Uncle Pansel. Bakobra, why be real? No crap. Because city, I feel women now. Why you might be brave? If you done as be brave, Bakobra, it's an the Pian send you the brain, you know. It's in a Michelle will be brave. Michelle be BR and upper way. Amen. Amen. Me da se so won't to me a friend. 059340 6565. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me patch your frost saying. Hitman by your family, me ka se fa kra no town. Lizzie I don't pay and then Uncle Pansel. Hitman nyamia review. No crap, papa. Efi January besin ne. Hitman nyani pa nyani nyana se ne menu mi enu yenya no yo. No crap. Ebi ewuwu. Ebi akademu. Menu mi enu ye won kwane ahoden. Yen stam fata yen chen won mu awu no. Eye Awurade adom ne humobro. Anoka ye dana se woni bambo ne nhwe so papa. Odo kesi a woda na di kire ya abre don nyina. Wono ohwe ye di fie ne mfi ma ya ye ho matem. Sa Kristo no ye boni di anopai. Tenshira ne ye yie ne ntontom enka ne din. Me danyame ase America ne yere ne mma. Richmond ne yere ne mma. Me fie ni panyina ne wagusia santen. Hitman me de Awurade asema wa brabo. Amen. Ye so hu mfa wo. Obambofo na sta wo yare aman ne watinya batina wadwuma mu a. Ye ka se Kristo din na anyonyam nka. Ya da na se na dom nti amen. Amen. Me da se. Good morning. Good morning, Aquafa. Me me akwabena no pay what Pomu to say. Oh, not tomorrow. What can you go covenant? So don't you want tampium when you're Elsa? Yes. Yes, done it, man. To say, you're being a bone, a booby, when you're survive with the now this is so dull. But I'm not saying, I'm a bonny account. Or Bemeka, and then you could do we can wish you to be there, not the share. I don't know what I'm from some. Let the parents who know him and go upon me. Another pair done us. When you want to say things, no, I will be more sick. I will start. It will begin conquer. Count your blessings. Right. From January, with the uncertain rock, and the son of pay. Thank you. Ubi Baba Candy, Atona Chon of Paya, Kidin Sampa, and Persuade Jimokrano, and not to Tiatona say, friend be together. One customer above whom you jam on your home buying. One man above from Swire won some of their non temple. To the DM Piara, and Sri Piano, when you go put Kidian for sunset. First contention verse number 20 or so, I have what 20. I didn't be a ton of what maybe as when you call woman in Kuyon. They are considering and not saying the Yamanoye, and not your I'm not saying to Conne, and me, mammy, nearby Aunt Maggie, and yet you for your mobile from Japa. Right. No, Made us a papa. Good morning. Bravo, yes, sir. You're frozen. Good morning. Good morning. Your friend is Sarkodia, because every time I come to 11. I don't pay any Uncle Pansel. Bakwami, a day near the best and me a name. Obambo, the super out the affair.
Yeni hwee a de bema no se ye beda na se. Ifi se enu nko ano ontumi enye ema ne ho. Nyankopɔn tumi ye bibia. Ye da nyame ase ma me so fupani. Honorable Bishop Richard Doche Ayagbede, Adonai International Ministries of Anidaso. Right. Mate, me so me da say 0593406565 0534-050-199 live on Facebook, live on YouTube. Lumba no share link no Dharma. For Fufuro being sweat to me a Ribiana paper. Hello, good morning. Asante Zungu. Papa, so I want to say, Yamia do me who your papa. Yeah, don't see. And I want to say, or do other kinds of some dream. Amen. Now I say, our home in Edonubium. Amen. Papa, as of your one, I want to say, Amen. And I wear you other. I want you for us, what say. Now, when I go be a mammy, never bush your crab, no, may you remember me, none, no, aka. Mammy, to you, ever you, Mina go for ye. Me, someone know. Oh, that's an ye. Me, someone know. Amen. Asante Zongo. 0593406565. 26 minutes after 6 a.m. here. Yeah, then Yanko Passe. I don't pay. Yeah, that's what you come on. Hello, good morning. Good morning, da. Maybe I should first. You Messi, I don't pay and then Yanko Passe. Amen. I say I'm into one candy. And by Bonqua, that's how we are. Amen. What's about the Kayan? Amen. Then I mean, I say, I'm out with you in a woman. But you might win your market once a radia duma raqua. Now, she without the Yamiasi. The Yamiasi, Madada. Ada Lumba, the Yuri, and then the Yamiasi. Radin share so, don't care. I say, I assume, but also for Bonnie Gala, what she should be a rat. Yes, the Yamiasi. That was the pardon. Amen. Good morning. Good Hello? morning. Yes. DJ Hitman. Me Patrick Frosting. DJ Hitman, where you from Sutum, the Central Minister. I don't pay and then Yanko Passe. Then Yanko Passe at the mouth, DJ Hitman. Meton Gache. Meton Gache, Brabani. And then Yanko Passe, the same American now home for me, then Yanko Passe, more about. Then Yanko Passe, my DLFM from Jumoku, Biela, we do room our central region. Jumako Besian, honorable at the force in crew. Me Erica, that is Kukua, the show Munina, Mechia, the Central Municipal Assembly, the Mefunina, then Yanko Passe, more my Ghana, and the young one, near Sunji, but then Yanko Passe, and no paying, and move who buying. You'll be assessing a second, and says will be a second December, Yanko Pomo be a who buying. No more Ghana for who buy, no more DLFM, to my phone now by the sea of an Ataman and Katamoso, more Maboni beyond to Muda until say, be a time of the song, best so because so be a time of DLFM, some or yeah, or Yaqua. Right. You about made us say Papa pass over to me a friend. Pay live on Facebook. Mobile no share link no more for Frubin so to me I will be and I pay 0593406565 0534-050-199. Good morning. Good morning. Me Patrick Frost saying. Me the Doris Mkasapri Spinters. You Doris Mammy to want to pay. What to say? Me Patrick me who your papa. Yamiasi. The Yamiasi for the Mokukumasi de Mwaba. Yamia Bibia, Yamiama Bibia Yasumuji. Amen. The Yamiasi or Enu. And of course, I think Yamiasi will be a problem workers in India. My Priscilla Brabum, the near Busia, Yama Ghana, Yamia boy, who by a free general be seen it. And yet, quite to her. Yamini didn't ye. I do a see and Yamia Mayan. No, correct. And then I see Bibri or not room in the home bro. At the Maya Busia. And then one more Busia, be Biara Shenyaman said, yeah, when you know what Janamupium. Mreka Crana can on fire in chat, no fire in Chana's dream.
ɛwɔ ne nyame a ɔte ase ne din kronkron no mu nti. Amen. Amen. Good morning. What too bad? 0593406565. Georgia, tell live on Facebook and I pay what in the message about or say DLFM and I pay me tia Jumedi, you know. Papa piaga in the message about or say Mafisha pa Hitman. The Lord has been good in Yankopon. Hey papa. Good morning. Hello. Good morning. Morning. Me patch your first say. From Atta. I mean you want to pay. Asibia Niaba radio so dadani anya ma na yaka why say you see ntimi odin ye papa yo you see you ntimi odin papa na me all 12 years the whole 12 months pablo you see papa we akon ye nya bi ye ntimi odin obi ni hu ti pa ya buani pa ye penyin fa obu man saa no mote ye buani pa. Mate, me that say. Good morning. Too bad. 0593406565. Janet say what in the message about or say how you doing PSA Kwabena. Thank God for the gift of life and also your life. Amen and amen. Janet say what message what the about and anope and no. Good morning. Morning, DJ Hitman. Me patch your first. Me patch me who you pa. Your first say. Nana mami ti wanope. Hitman, you just see at home kind of pay. We didn't count on a short, no more on them also. Amen. You are sure we are ready to see my mama. Amen. If I just remember me this year, my Ghana, Kalani pay for in Allah. So I must see so, yes, we will be. It was not a thing for someone who by no future. Amen. Yeah, that's the pastor won't so what to me. Afraid and a penana. Good morning. Good morning, Hitman. Me pass your first say. I'm asking you to make us and make us a free affair. Mama, and I pay my mint you. And then I find say a dance of a radiasi. Why be a may be brave, or boy, a hodia film, a pomodia film. Enkwamu odi yakọ odi yaba yakọ jaye papa kra na eka ne say da na asiu ye ni emfie nyina ye ma ye kununum Ghana ma ye da na asi e woni din nti amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Be pacho anope ye first say. Your family are think me kasefi obuadaka. Anope ye nyankopon say. I'm a family then Yankupon so I came so if you dinner abedu and December. If you dinner back in December and send the British about me there a 2 minute Yankupon prayer where you hear from Jimmy Dana Sepa, Niaka Dana, some for me copying January. You take him, Kobe Sunkasibi. Mate me that's a papa pass over to me, a friend of Paya. So what do I say that? What do you about? Good morning. Good morning, Hitman. Me pacho frozen. Dixon Bada Kunkwekuji drew by the Christian region. And I pay and then Yankupon say. That's why I out the money. I'm paying to say, Yamia Madum, Madum, and not that Yassi. Not 22nd December. What's a mania? Now, Cassie Tridian Punakupon, a Danasi. A Danasi. Number Danasi, maybe as a man in Anna or Mangana or Mampehen and an Abrafu Mini. I'm a Danasi. And my young mammy said, "What shall be a breed, and not that chance to be a breed, and I'm not on a boy and could see a breed." Any DLFM, Edmayafo, and a quafar by. Any Hitman, Emma Sam B. Amen. Amen. Me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Auntie Maggie. Oh, my feel fettle. Miss my feel papa. No pen. I now say yes, I want my myself. And Yaru. Be battle, Mate. I mean, why you doing in every. I not pay a devil, dear. When a bambon and a fresh so pa, what they are saying, a fee, a shafi. A bet him on neck. Anya mi gusu kura ye mu onya ye ma ya tamfo emfa won ye nwana mo ntware ne sen awrade agye afrofri sunfo afidie mu a na ya sidan kuto ne ye de ma no mene me nananom mi fi pamfo ye da awrade ase me da awrade ase ma wo Hitman oni wabusua kofi ne nabusua samene nabusua DLFM abusua kase me da awrade ase ma mo nyina mo kra mo di fi ni mo fi ba. Hello, Auntie Maggie. Oh, Debbie. I
Ati magi line no I drop it. Good morning. Good morning, Hitman. No pa show your frozen. Kofi mani asha madam. Kofi ma minti wano pay. Hitman de di kan mo akwaba. Yeah, no. Yesa da Yankopon ase. E wo ban board dia show so ene yare a we ye through so and there on den our bekayo. Hitman da yame ase e ma ebusuako a etie DLFM. Yesa da yame ase e ma ye mame odobro ni ono ene ne mba ene na ebusua. Yesa da yame ase e ma DLFM Collect Association, precious fans of DL. Any Doraya Ejeweji, any me grandma, Hitman, right. May I say papa. Good morning. Too bad. 0593406565. Doraya Ejeweji pay. Says this one. It says, good morning, Hitman. Please, how you doing? Me huya papa. Watching you live from Christian Village, Achimota. I know the message. Aba kama kwa. And I pay young for course. Ne baby, no anasa me sabi. Na fi young to Jumedi and so. Good morning. On the Hitman Masaba. Auntie Magia kwa baby. Me phone me drop yam so me work credit was me name ni yes sir. Me da rade asema Ghana. On my Ghana, a rade hu yam mobo. Wa sha on my Ghana so abie ne ha se fato ye so mframa ye hu mi ya nto ye ntua. Ode acha ye nkwa. Emu mofra, emu youth, emu mpanifo. Me da rade asema obi bia akra. Enkanka driver for. Me da rade asema won wadi fi no won fi be rade fo won konfa won mra so mdwe mu e rade me yenti atenka bone na so ode ye wura 2026 mu a ye wi afi na seda o ye de be ma na bre ni abre nyina Hitman woni nyame nya adwuma nyame nka ho bye bye Auntie Magia da say good morning. Good morning daddy me pa che fro say me anti comfort me to pick fan ana pay ma meet you ana pay of ampacho mangata mo hoti say nyame adom ye ho ye papa Obia ho ye de nyame adom ye ho ye dansi e ma juma dikasi amakodi na wati nyame nka mo ho ana pay da Kristo ase owa na do e bebebi a one time dia do ye wama afi akwa ata be to me abrane memmanom masefo mefiefo me pastor ni ma sorry ma nyame accident crowding de dawasi ya na wati ani adibone yafo ote ye uyama ye yentia bi enu ye dawasi awa yesu amen amen ye da se papa say won so watumi afra ante comfort. Good morning. Hello. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Brave for man up here, what to say? Nyame adom Hitman. I said Mr. UT to all side. Hitman, then so yeah, ade a Nyankopon aye. Wa boy dwuma pa me de bi have friend na dwuma wura. Kakran ya trode e ko ba kakra ya kai de. Ewurade na nkasa no wa ye wi odi etwi. Hitman we de meja mo bi no bi so ato. Yo. Nyame sira. Nyankopon enka won so ho papa ene anope 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Good morning. My morning is about. Me pass your first saying. Patrol me din Eric o me kasa wa Eric. Ma minti wa no pay. Ano pay. Mere nya me ase. E na so ode me kwa che me. Enyi sika bia me wo ana me ho efection bi na mo ma ya dom ne mo buru hu na. Erade de hu me ne ediko man ediko. Ebra man fu man mo bua ne man kasa ode hu mo bua. Yo. Sana se on ko sun kita mo na America ka kai. O me 2026 ni. Ya be fresh you sun ya de erade ase. Amen. Yeah, fire now caller. Good morning. Good morning. Me patch your first say. Hello. Debbie. Yen to me enfa calls ni bi Nyankopon won tie na seda na fi wonye yakoma so ade nyina. Enfa ma wa wo frɛ ye Nyankopon won ka ho na fi wo mo akoma so ade nyina. Embrem 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Coming up next on the show, major stories making headlines in the national daily. 39 minutes after 6 a.m. here. Anidaso Wɔhɔ Obia. Yeah.
it's a beautiful morning here. Yeah, beautiful song coming from Tego Sisters. And I've had a phobia. What do one birthday? Your mama, happy birthday. Happy birthday, come on. Donna Jackson, it's your birthday today. Malam Osman, and your birthday, happy birthday, and confirm. Nano Hima, a fear udro. And your birthday, happy birthday, and confirm. Abigail Adoma, happy birthday going out to you. And I feel BB, I would do better than that. Yeah, my happy birthday. I bet Brazil go back at Tamu was winning in the brown. All the top stories, major stories making headlines. And the national dailies in Shraba Quadio Sami B. What's not see at the pay? That is some neighbor. Johnny live on Facebook, Obano share link. I'm off of Robinsu to me. Ribiano pay live on Facebook, live on YouTube. Maybe I tell you that pay me and I feel me man akwaba. I feel cool. Rakatamo boss when you know one from Brian. I can't catch on that. Search media and them live on Facebook, live on YouTube. Ba no one share link no na feel for being so to me I should be and I pay. Could you maybe what's the idea yo? Could you not pay matching? Yeah, me just so Rakobra. Bibi aboko dia. And it's good say yes she be man pay. Yeah, sure. And kakra. I feel 2025 no. Ye de call every year. Ye de kwa year nessa. I can't like a crabby, na fi ye de akwa year. Yeah. And ye de Nyankopon asem. See da so tinkwam na fi moja edi ye mu afuru sane wa boy ho ban. Ahwa ye ya bepem sampempen so ya. Ye ka se obobore Nyankopon no. Aseda enka ne di. Me de mebusa se kwadwo na wo de na wa ha no ma kire bibia bokọ de. Yeah, me adom bibia bokọ. Fa fi nkomo kakra bọ me. Then I go so. Oh, ja echiriboko. Echiriboko dia. Ya kakra nkre ya. Ja dadi ye ya ko ba ya ja. En hon komodidi ni ade ade a. Ne ko so a. Nya ade a. Ade fufuru bia hye de esi echiri ebro so dada na kakra and ye bro nya ho nsensem eba ni ade ade hon komo so keka ho a. Yeah, but titru ni nyina akoye ye mpapa. Ya me ya adoma ye kokra nechi ewo mimi na etwa mu na wotwe honkomo dede ni ade ane mo a Ghana fo e de bebo aye papa abusua ene adoye a mo da na die honkomo ni ade ane course so na wotwe mu de de twa mu last 2 weeks no honkomo na e begidi ene ade right e de Nyankopon ase ene me ma mo ni achiro yo Oya na open na me near for ye chasem bi. And man kasa bebre. Asama na me kan say aka na kakra bi na fi ye de akwawie ye. Ye wo brofo kasa bi ye taika. Yes, last days are very, very dangerous. Aka na kakra bi na fi ye de akwawie ye. Wo se ye hwe ho so ye papa. Aye mpa ibo ne se Nyankopon won fa ye ntwa fi. But one kasa wutie mi anopai. Owosa won so wo ya hwe yi. Be very, very careful. Afi dia minim se Nyankopon de wo betwa afi. But hwe no obi amfa ne san bi ama san wo. Ti wo se ye hwe ho yi. Ano ne nkoma no pe kwadwo mini atifo ye cheye. Oh ne no krepa. Se bibia no e ka se ade bia wo ye bia no e ba wie ya ho sunsuanso no dɔɔso. And there are forces be brain so edu emra ka akrase na omonso obia opreti ye de obetimi aye right nti ye the best rade say bibia mu na hweyi na ehia hweyi na ehia nti edika no ye mfa nchia ene na ase matiefo mutia no pai na ye nka se do mase se omo ene yatena efitiri opepon bosmia beduru openima bosmia afiwe nso ekɔ na wieye no ye de nyame na de na se ene ye da enatiefo so ase wo homobro and I feel so adoyo more than a day, anytime or munyama yen, no money atena from day one up to now. And Edika no answer me boy remono
anɔpa yi sɛ obi afi na wɔkɔ adwuma ma na ho nya ha firi sɛ wodi agora wonya ka nkɔ adwuma yɛ ɛmena meba no mebɛduru opɔnwura ba no wotum sɛ firi Madina ɛde kɔ Accra ɔma mbɛ branche ɛde afa Achim water side call La Paz ne adeɛ no wotum sɛ na traffic ahyɛ ase akyi anɔpa ya tutututu ya uduru Legon anim hɔ no ma akɔ ne nyinaa na traffic aba hɔ ɛna wobɛduru Atomic Junction aba akɔ bra manfo nya ka ɛdɔm a abɔ apɛ so power Atomic Junction no pawe ɛpɛ car no ɛnya asɛm kuma asat around by 5:50 a.m. and more 6 no boy me na me ka kyerɛ wo mu nya car ɛnkɔ adwuma no pɛ ɛna wuduru Atomic taxi rank hɔ no ma no pɛ bɛduru hɔ no ma cars wɔ hɔ no mu nya nipa asat I'm talking to you bra kɔ bna cars na bi ni hɔ maako na de asi hɔ no mpo no laye da hɔ no patututu we no na ka enim senka enumre ɛna ya na asa na ma no kɔ so ba se yi dia no pɛ yi a wuduru Atomic taxi rank ni nyina kyerɛ bronya na ɛba no and asama wasn't paid for hena yetu ho na mo adehye nso a wonom ekopoku ase ne ade a wo mo fa ha chokwan so nyina akɔhwɛ dɔm a wo kwan no ho mo traffic no nyam ise se enya traffic ka na ngase bi ne ho mpo anopatututu sei enti yebesre na ahyenkafo ne bi mu adeda mo sɔre nkɔboa enye easy kura dɔm epeka anopa dia kɔ adwuma mu nya na no wɔden enti wo de safi na wada sɔre de ne waka echi because one hwe age wo personal card ya bitumi ada kakra kan no wakɔ nemo sɛ wakɔ fotrotro pa de a ma honya ha because de ekɔ no ekwan so aye menya pa enti de ekɔ so okurum kakra no pɛ mani twa so en nkɔma de tu dwai no ya de ho hia wo hwɛ sɛ na meka no ye bedi bro nya sa ne ma pina na wo mu ɛsɛ mo ni da hɔ pa so mo ni da hɔ obi wɔ hɔ no mo media de aduro de ɛdan abro nya de medi awie hwɛ nya botre woni wie yɛmfa ntoto ɛyɛ football ho on sɛ ebetumi abase bia ko kansie ne yesie ebetumi aba 90 minutes na referee ne de be 2 minutes atoso extra time mekai I think that was Germany versus Italy ni oman bia 2006 World Cup no Obia obeka bia no na match ne kwa ya ba na wie extra time na Germany e de to ntena mienu pew no de qualify enti edu last day na ano oden enti yenhwe ye hu ye ye kasa ya nyonko fatitiriw ade diem yesu no mu se anyonkofo na de adedie ni ba no wonyonko fam enya wo ma ye no mo kɔ ba nyina na mo do yen da bi obi no sere kwa obi kura be trapo ese ye man ye ni da ho pa yes edum pempen so atisi na ni ma pina na sisie obi pe wo do afa kwamba no so de adu no be hyeda akɔdɔ fake ɔdɔ bi ade akyerɛ wo na wa trap no do akɔte bi a wo mpem ɔdo akɔnso hwe bi a wo mpem moni na ho pa because me kakra na aka ne nyina nya nifire sɛ aboa wo saa na twɛsɛm na ka no ye nya nifire sɛ aboa wo ye di vigilant tire wo ye di dim ye ne aye cop up ne ade na drinks ye de baba na atutu ano o wayanko nti wunsure akyire me tu me no nam na me to drink so be na watu so me nom that's me yes sɛ me hunya me na me tu ano a wo de ma me nom da nti moni na hɔ pa mo amota nom drinks ne ade no moni na hɔ pa ahwe ni ya ene ye ma poison e che pa betumi ahye ho be ya bosome ne akyire na unwuye ndi sɛ bibi kan na wu a ye hu di okun wo nti e besrew okɔ akɔpa bibi anoma hwe hu ni sɛ wa na watu ade ano wotu program kɔde program ase na wo nom bibi a wo sɔre afa wo nsakɔ ɛno ano no ingency ho ebi a watu ano nti wo kɔ aba na abɛtoa so enyi ni pen nisa no enyi ni pen nisa ene kura wagire kura tumi eme yekunu okunu su tumi yekunu yere enti moni na ho nya sede na yedo obi ho no obi sere kire no ofisu we de madamfo me bre I mean me nyonko brebo no hwe ha na kire wo moni na ho ne nyina ye nya ni fire na bro nya no nyankopon fa ye ntwa asomdue mu ena de ba kwa wo mu so sesebe ye ma ya adwene eba fie edu Christmas na emudodo na tumi bɔ bra bi a me o video bi meye ho adwuma na ye beka ho asɛm kakra yeah edu Christmas na obi wo hɔ no ma ɔyɛ ne sɛ se wiase ne nyina yɛ ne dia nti edu hɔ no ma nsɛm hunu nko a na ɔde na brabɔ eto chacha na ɔde ne daakye na brabɔ egura topre ade bi a wo yɛ ne na hwɛ hunu sɛ bronya no ɛyɛ just within a week ni mpo nduro 1 week bronya na yɛ sɛn ɛhyɛ asɛ from 24th ɛkɔpem sɛn 31st how many days na ɛwɔ mu inane yesen aboro so within 4-5 days pe na bro nya na twam na wakoye ne ma bia bewie na afi no abrabo nyina ondo da chi nyina besei da bia nya ne sa yemfa anigye endi bro nya na momu ne yemfa ya adwen
eni akyiri ade be ye bia ne yem make sure say sabe ye ma ye ni ada ho ne aye ne kama kwajiwani na mmom no nkwaje ma ne ntara so abewie no na waso aye hye obi ho no ma make so betumi akukuru ne kakra nyina de akotwa nanum efi January ko February bra ko bena mu wa papa ekwan wa wo ekwan wa brutal hwe every January up to February ekwan we wa no me bu ka kire wo long journey man te wo wi ase nyina de wa pa wo mu pa ne se wadi bro nya wie ne e ko pepon bo so me e ko agifo no bra ko bra udi agura wa so be hye eti enya abotre ye dibia ye nkan hu ne se bro nya ne ye be dia wie yesie bi kakra because ebi wa ne dan kra no ne fie wura e be so after Christmas ma onimra ho so obetu ko fie wura o go nyina o wa nim supede de ne ma wo ye nyina odinani kotu awisie ne hwe wa ne ye wie na ka je so e fie wura se ense nhye hu ntima na kakra se hwe sana abeka wa prepare kira ma ene besere aya ye nya adoye nso bronya we ni pe obi o ni bie wo fie wura huni se wo maame ana papa no wo didi a mebi nso no so ye nya adoye wa dwuma wura afi so adwuma yefo ye nchema ni so afoforo nyina so bronya ne de anka de papa mu ni se nka ya adoye ne ye nna na de enchira afoforo nye se nka ye ne ya ndidi menko a but sometimes edu ba bia sa ne ma ne ye jaye adoye na esi ye kwadwo wonim Anidaso Wɔhɔ mo bi adwumadi ye wo adofo bi a nipa dodo ne tie pa but we have loyal listeners of the show and ye din komo say won so ye be mo won bibi bronya yi the sense wa kire do and ye say aboa no the takra and the money fm say loyal listeners yi they've been so loyal to the show and bronya yi ye be won show papa that won't be bad and same no so no kwasibo ni be kan bibi say respect is reciprocal yes reciprocal and then love on so sa na say enti no ye nimatitiri na nintiri so mutie ya ne a so ma yen so yetumi didi peche hu hia pa wo ju bro nya de oh na de aseme na say DJ Omari o hwe na wapon na okofi na emui ankresamba akunsi e kire ho akokọ ba akonda so a na wode kwa masa e de na efese ne sa nice papa ba akonda e kire tie ne de we de mpenifo say wanka say tino yi we bone nti ya sha ase ntem bronya ne de ye sha ase fie ha mo a mo se mo doye no enye mo anu odo eye action what you say na me hu manage ho me pe wa se me do pa odo nya ya no enti na dodo na kotwe mpra na ade be wie ne ba ko aku ba ko obi walu obi hwe na papa no sum sa odo ne yesu ban ya bede na de na kire se odo obi enye de ya no ka ye de ano na ye ka nka sa me de bra ko bra sanka ni pa ye do mo nya bi ni o but de ye tumi ye ene be kire se me do simisi right anti ye nchiro do within this Christmas and festive we no na ye ma afofra ye pe o masem no o monsere na o maninje na mo bom paya kwadwo wonim se bronya yi de wo bi be di kura eden oh yeah de wo be hye eden na ade ba kwa ya na ya ne se ye mo wo bie ne mo na de oni bie no aya bibifu su ban so be hwe a ye ya adoya mpempe no ye ma wo wo bie na de oni bie na ono na so aye hye no na ste no de komada enti ya adoya na ya yen consider ne mo bebre mu obi wa akwache na ade akura nhira bi anim right yes owo bi abusu wo mfa nya hwe obi kura che na ade wase we me de ye den obi wa kakra benyama ni bia na essence woni binti no na hoahoa because nya onu nya wa bia nka obu ada enti yenya adoye mo we should make people smile this Christmas na menka asem we nka ho ye wo ni ma bebre ho domo a empaibo ntumi nye tienie empaibo ntumi nye wotena ne ntumi nye adoye pe ne tumi ye right enu bebre ho no ma adoye ya de bie kwan ma nipa bebre o ba dodo na nhye da anim adoye ye uye obi a hunsem emre wota cha ade a bi kura na esan bi ba nyame yiwu because nyame nyinu misese oje won kwa firi hunsem sisi a na o ma ho kwa me yiku sisi a na sa nipa hodo a wonti o ma won sa ko wa no no ho na behwe won na nyame a spare your life nti edu pempen so adoye ya de a ebuwa ni papa nti ya me yemye yensem mo dance e be receive tina bible ne say o ma mu nhyira sen wogie yenya adoye mo Christmas we ye ma foforo nsere ne enim se yakopon so be ma ye nto so ya sere da bi 5 more minutes to hit top of the hour 7 newspaper review no idea de brewer wa kratani nyina ba no pay from the Daily Graphic, Daily Dispatch, Chronicle kratani nyina ba no pay shraba kwadwo sami bi atena se
the Kuwakra Tamo Boss one whatever. Join you live on Facebook, Kubano share link no. More for Frobinsu to me, I should be on pay. Live on Facebook, live on YouTube. Stories Ningen as go. www.dlfmonline.com. Or quite also to me, I can kind in a bit. But you will be in Ghana for you. Right back obra mena sra yemfa nkyere na se mena tifo na no no kuwan krata hodo ne nyina ababonten some de nam no edoso nyi pa na no no yenhye kuwan krata mboso na se na yemfa mfiri daily graphic okunene kuwan krata no edensem enam na asama eso pa kuwan krata enim ha no musi no eyo pani pa no ena ye general superintendent edema the Assemblies of God Ghana asafodom na ne den the Reverend Wingam or then some to do say don't abuse power. Reverend Wingam tells politicians and leaders enti ade osofo pon e kan nyina ne say yen kan kire oman Ghana amanyofo ene ekandifo na na matren konwa ahemfo small honorables osremo ada samu sakatumi a mamumfa mutumi no ensisi nipa enjeje wo munsem niema e me na me wotumi wo ya mechire wo ba bia tumi wo na je se kalebule saa titi inipa de nipa fa titi mu a hadwen enti osofo pon echire mu a yenka nkire wo manga na manyofo eni akanifo nyina na na matren kunwa osrem wata nyame ye madom na tumi a ode ahyehye munsem yi momma ni pani de eni pani nje ni yemfiri trebren enye se munsa katumi nti mobeji di peche ne nipa de komada de biada sikai mu dwirigu mu botom left and right na tumi a ye de hye munsem se momwa na nipa ni di ye ho ya hye na anije mafie no na ya so aye hye shimoka ba na bensi su ne popi mumie kwam ne yemfa mu nko na mopa amye to nwura mu saa ade o mampani na eba ne ye biem enya sim kuma na ye ne aka nyina abo apeso ye ho hyehye ye ka ye timi utumi se trotro air condition nim na ye gina kwan ho na mampani abesi hwem na AC fully nyanya na ye bresa o kiremu adabi tumi a timemufo to abade ma mi enya anu ntine ye to aba no ye to aba se moma ye nenje kane ansa na mokura mpunkamani age nanso die ntesa de biada mo betwa fam saa ma mo ho atoma na timem ne okoto aba ye mobro wa ebei Ghana ahemfo ne amanyofo osra mo ada moma timemufo ne nenje moma o nenje pa na abuse of power no eye too much mi sekatumi ade ope no ye chese onfa nipa nya hwe enye ti monsesa na beboa manyankopon etimi ehira yen we ni asem eso pa daily graphic wakrata no edebetu dwa anopaya general superintendent edema Assemblies of God Ghana Reverend Wingam ede abetu dwa eno no yanto akwakrata mboso no so na yempiemu ewo the Ghanaian Times okunini kwakrata no edensem ede abam na ode oswafo no eno hwe man Ghana yesika sem so no krenso mpempe na ye acting defense minister Dr. Kessel Atoba Forsen Honorable. Kwakatan say Parliament passes appropriation bill. Government to spend 357.1 billion in 2026 budget. Etimike said Kwakatan say appropriation a bill ne de. Empenifo agye atuma yakoye ne mo no. Enfem pim ye ne de nunsia. O my Ghana ban eba be disika botene. 357.1 billion Ghana cedis. Eska we ne beboa pa momen yetimi akwani mampani beboa totoro mapi magana so etimi afantoma pa ede afura kwa kratai ede hon sensem ede aba na eye Reverend Wingam nsema de betu dwa wo daily graphic no osan de betu dwa wo Ghanaian Times chire bi se amanyofo no osremo se momenya ni suade huno national vision se munsaka tumia magana man ye hunu se aha na yeko bebia yeko inso bibia da din sabe dachi bia ne be hunu se o man no yamia ya adoma ya ni kire bebia yeko amfa so na eba na enkoba se mubenya tumi na mubenya tumi awie ya Ghana ye hu bebia yeko te se o man ye hu ehu boto no emfa kura mfa nhim eba ne sa na Ghana no yeko na se ebae sabe empenifo se aboa no etakra na ma no ho fe na sabe ntakrabo ne de efenyinam kwatere kura enti beto abewie na sabe ye bewie no man Ghana ye hu adi so ade hunu bia na bebia ye de ani akere de a na sabe emu oye pa edwosere
amanyofo ema yehu baabi a Ghana yɛde eni ɛkyerɛ na bɛboa no ɔman daakye bia no yɛtumi akɔ yɛde mu na meka sɛ no kratafɛta so atuenu mmienu ɛwɔ the Ghanaian Times ɛbɔ amanneɛ sɛ 636 brew water gas deployed to combat illegal mining, protect environment. Etimeka say enipa maako ahansia ne aduasia ensia. Ghana mampani John Dramani Mahama na afi nso aso ehwe oman Ghana na oswafo a ohwe oman Ghana. Yen akwaye yen sase na afi nso efom agudie so oniminyamfo Emmanuel ama kofibu no kwan nso eyo mahebedwene de ma de hia wonom ewo elempele abato mpesu aso ewato mantemu ekiremu a enipa pi a womakwaje ntete blue gas womakwa akwaje ban atoban ahwe ema oman Ghana nipa bi a wonom edemra ede hye wonom nsemu ese ye na tena ye enam sika akwa ni brenti galamsey ese yensu yensase na tena ye no wo metimi ageban aboban sebe ya yensase na yakwaye a nipa bi se no ye betimi aboho ban na dachi bia oman Ghana nso yanema hodo be konkande aman yense na tena ye weni nsema hodo am the Ghanaian Times anopai ko akrata no de ho amanebo de ababonten a utumirika na wo hia yen wo Facebook and afinsi YouTube am DJ Omarion de ne nyina de atoso oba benya bi na watumi ahwe de amayen anopai yen to asene yemfa yani mfa nkyere mu wo daily guide okuni ko akrata no den nsam ne pinam na ensema de aba na ekire mu a kratafa etoso menhwe ni yie pa etoso ensia ene de so pa wanim ha na musie no wase Buankra Inland Port Dispute just more to pay Ashanti Port $333.3 million US. Timika said ye akwadeta pam na wanamu chirema adwumaku adi a da wo so no just more company no oba betua sika botene $33.3 million US topable money ede ama Ashanti Port ni nyina ne se wanamu chirem se sika bia so mutuama wo mo no akwa ye jese twintwan ye fa se mu ekopie mu court ena court ahye se just more company no entimintua $33.3 million Ghana cedis wenya Ghana cedis US dollars just more company no etua sika botene $33.3 million US dollars etimi ediama Ashanti Port omunyiska we efrise sika we se kwa omo nkyɛn na ekina bi no se be ya mentomo ase ahodo ekoso no se sika botene no wo betimi apaprachiri edema Ashanti Port nti ene so yensema hoto a the daily guide ko akrata no ede ho amanebo ede aba na Manson Kwanta MP launches scholarship to boost human capital indicata fa etaso emiensa ena ode aba twenebo akudua fukuo ena ono ne ye Manson Kwanta MP na wanom echirim se watimi ayenhyehyɛ pa oboa pa apa scholarship hontoma beboa pa ma de hye mu potembo no etimi enya sika de abuadwuma aboa pa se be ya wonom so ebetumi enya bie no de ahwe fie na aboa na mensin no etimi akɔ nanimu ɛho sensema hodo a daily guide ko akrata no ede abeto edwa ene anopai yanko yanim ne mpie mu ɛwɔ the Ghanaian publisher ano so densam ediapa na Alexander Afenyo Maken domkuma mahye bedwam wonom panu dini esanso ya dehia wonom ewo afutu wonom mahye bedwani na katafeta so miensa ena the Ghanaian publisher ebo amane say minority will defend democratic values Afenyo Maken na Alexander Afenyo Maken echirimu damkuma ewo mahye bedwam ekua wonom eniku kabi mamen kabi abembu ho pa domba kwaso ageban aboban sebe ye beboa na kabi mam kabi amembu no etimi agehini wo manyim ne yabo ho moden a atretremu efise sebe ohwa na muntu a Ghana mampani edwa ne Dramani Mahama ne yeni semanyoko ba yi a enam se wonom anya dompi nti no edu baabi a kyese wo momfa nipa nya hwe kyese mpese wo moden ebule domkuma nanso wo nte ase wo mbekwaso agina wo naso akonkoden ahwe se kabam kabamemu no ebetimi agehini wo manyim se be ya
Ghana mampeni John Dramani Mahama ne NDC amanyokui entoto omagana yen democracy anase yen kabemembu no anima se efri se ohwene ma bi ekoso na won pese omuye bukata na sai bukata no so de ya de mbapeni ne apene kira kwara na Buffer stock ensense me ekoso a efesi kede bi ekoso no lo company for the chop package ya pa e de amampeni for so sere ya da ensem no koda wo manim na cha pass samre die enka so ma mo de atu ho na mo no aboa na atemu oya adwuma nanso omo kire ma bibia kwaso ma chese delay bia kwaso o ma twentwe o na asente omo sere empenifo mfa nche sabe se oba akọ adwaye na wo cha na osiesie no ho enti munya abotre de asie no mo mfa nche papa so pa homa so no nyina ne mude ne yeye mu a enti cha ache se fa sa cases ne ho no omugu sutoto ne ma na boa na matumi etua na mompa enti na ma na che enti mo mfa nche o mo pa nya boa pa yokra mo mfa nche papa ene ho sensem ene no yempie mu ego the chronicle kwakata no edibi abam na uchiremu a engineer kwabra Japan pretumi se MPP amanyoku no penipa obetimi akogina wo manemu akopere emfempem yenu ene edudu nwotwe abato no mu abomayo mampeni di MPP amanyoku no eye isusunpam no abo MPP amanyoku no etimi akonkane paade a one nipa osefata na make say mu kirem say kwabra Japan gains grounds in the north because mu kire kopie mu e watifide mantema amanfo pa boje ne so ho no bodo enya simkuma papa nya Anidaso se de tie bia 2028 pa say yentena sene yenkoto aba pa de be hu no yo okogina ma MPP ne mo hwere mu a eye January 31st 2026 ne de abato no enka se Enquiries ye no engineer kwabena Japan ene wadi nkonim ne wakogina mu akonkonkoden adiama MPP amanyuku no ene ho sensem ade aba no so eno na yakuyanim yakopie mu ewo the custodian kuwakrata no edensem edi aba anopai odensem di aba na Alexander Fonyomakin semnya Alexander Fonyomakin domkuma banudini echirima Ghana's democracy under threat minority leader rings alarm bells timikese di echirima si say de uhwe Ghana mampeni John Dramani Mahama ena afei NDC amanyuku no tumi a Ghana for the share omonsa omosesa ma sebedwa konwa nyina ma wo no mo no wona mu chimchim ni pansa sese mo koma sebedwuma omomo obi mpo nka bio sese upagya wonsa yese tenase ayese otwe agyanka ene sebo meeting ni bia upagya wonsa na watia wudua so wanka no to map awusum bia na akire din saa na ekoso am ne ba ne sanso a kebimam kebia membu no etwe ne to de to anwam ti Ghana for we de beya munsodio na ba motu ye no mo ya magana kebimam kebia membu no yes ni tirase pa esense Ghana mampanin John Dramani Mahama ene ne NDC MP for no ade o mo ye no ehu pa eti munhwe ni ye ene ho sensem no na ye nyina nim se etifide mantem ne potem boko ne ade no mentem wase ya ade a kakra na amane homere so na mhyehyehye manfo adan ene ne jedam ne yehye manfo fie adwadefo hu na mante yekum nipa saa ne ade am na sensensem we mu no woni mi se boko central ma hye betwani Mahama yalega nfoni da hanum sei Mahama yalega dom kasia ewo man Ghana ya ma hye betwam wonu mpa ne din no omba din no wa den smart dwe kirim se saa boko ntokwa ahodo na ekokoso ne saa sensem ne de ono wonka bi yanka nkyere mu so wonka bi o si wonka bi o ampesa dum ba kwaji mu kura onka bi onka bi da every say onim de si ye ampotem honom kan bi wo ho a mire bi atwam ne ade a ne dan ne jedem sra bako central omompino no o kiremu a se de yakɔ ne de na se omanya nte yasa asante hene obomodian ne mpinifo asinkonwa hwehwema dadi ode akoda Ghana mampani kwema fa so mbeboa na boko mansotwe ene awudi ekoso na to etumi atwa o kiremu ono de alata moimoi
pa so no dom kase ma se badwam ba no dini ene Boko Central wonom MP kaka be die. I won't comment on Boko chieftaincy matters. Say ko hen, say fa hen, say Boko ahinsie hu ntokwa ne ade no so no pa dom kase ba no dini ono kwaye Boko Central. Boko Central the MP ma se badwani de be ho sensem de mo bia misa ne ho asem on comment wo ho on ka ho asem cause wo ye ya na ye sound wo ye ya na ye tatao na ye hyiw fie ni ade na nse na mko hye ni fie to ne de mo bia nko bisa na Boko ho ntokwa ho asem no ontumi nka bi ene won sensem no the custodian and the din semi e de ba e montene so yanto aso ne nko pie mu o the new crusading guide o den sem e de aba asem e so pa Buffer stock case na Iroko apologizes to court for delays yaka ho asem enti ye montra na yenko yanim na enumrei bibi besi o man ni nyina ne say Ghana Journalists Association DJ empenifo chirem se enko poya adoma ni mrewe no o ma announce spectacular third dinner night enya sem kuma third dinner night kwambe no numbi beji wo mani anadwe a o ma ton safro minyan sanka nya krata ne bi sanka invitation no min sanka invitation no okay mamen ka na bro no said o matwere no GJ announces spectacular third dinner night as nights of great celebration and unforgettable joy. Unforgettable joy. Na enkrani chirema GJ sentwene fonka bomuku anadwi aba mbetwa manum pa mbetwa manum spedede na night we ndi mu wrem fida we yet third dinner night enya semkuma na mu chirema mashebadwuma cha amehene right honorable Kings for Suma Nababen ebekobi sanso na gamanche kin teki chiru ekobi ehobede pa eno so won sensem abante animrei mehwese min second invitation na meko I think say we be exclusive invitation o man to nsan fro na ko mepa mo be walk out tane be wo do pe ko mepa mo ntimi so de wo fa de me twen se min second invitation na min san kan bia wo be hu de be yem na JC thanks God for Best Farmer Awards and National Best Farmer in 2026 openipa nensa ekaye Best Farmer Awards chirem said o hwede mu say enfim pime na dunu nsia de o man mu nyina basobode no ye de be ma no so no ye akuafo nyina hene kana ne beje pa JC anu nsem ne na Ghanaians condemn attack on Buadua Paris by Adriana family. Youth arrest raise right concerns and to make it obo mu ewo Buadua piemantemu omokoto ehye enipa bi so ho no ma enya sem kuma kra na mu kire ma Adriana abusua na koto hye mebunu so koye sa ne ma we ni ade o mani anye ho kra akra kretai ede won sensem de ba GP ne buafu wo kasa wo ha no ma koye nsempia kwa kretai ede ho sensem etimi ede apa na yentoa so na ofie market no mu kirem se Christmas no edition no draws record crowds edompa samia ugu so ni me say efie ofie market ade ode aba pie mantem ho no ma mo de pa we yi da bi esi ho no mo duru ho no ma mo amu konwuram kokum krante otwe adowa ofui sebo nka nkom nyina de badwam beton ni adwadifo atosode ne ma pi na no mokoto with the dialect from Ekuafo no honum ti ana no bo no eyefo kama no mu kire manya asemkuma Christmas aba wo bedidwa eyofie market Ekuapem no to ne potem aden ti dija fi ba se ono se bronya no woni ne nkran okofie Ekuapem right ti ekoso am na the new publisher NDC can't kick me out of Ecowas Parliament Osahene Alexander Fenyomaken o se yan ganchire Ghana for say and is the 4% more kicking out. Edi free Ecowas Parliament Juma Dim Nanzo Moboa. Ensi da. Enya Juma Crown and Samaba. 7 killed in road crashes. Nipama koma song. Na recently Lolen Kwenche Kumu, ye bedi bro nyao. Ajije jo mo kwade from sem. Na robbers killed in Ngozi over iPhone 11 T. In Ngozi. Omo kunu ya jenenkwa e de free nsem.
na saa na Celeste Donko pushes road safety campaign into nyumtini ani den de Celestine Donko na nse kura na oba fia no ne yenu aba silver lady betwetwe nkoma e wa ben wa drive so kire mu asese yi de na ni abre pam e botewuro e de fa e kwan kwese so efiri se de nkwanhia ya Ghana fo no eja panton so na atuma ogusua e botewuro nti we ne nsema hoto a de new publisher kwa krata no e de ho amanepo e de ba e montene so ene anopai na the daily analyst kwa krata ndi biaba and we chirema pay contractors now Mahama Orders Finance Ministry make say Ghana man penny John Hedra mani Mahama ede adesre ediato asay o show my Ghana yensika samso so stre won modern wani ya o man ho modern say contractors akodo a wonom eyi ya kwan no ontua o munyina aka sika wo ho aban sika wo ho nti ontua obi aka na o mutumi nya kwan ten so na ye bibia nkonka na Ghana fo nya kwampa emfa so we ensma hodo a daily analyst kwa krata no ediba emontene esom na meka se semenyo na ni abere pa na ni abere gidigidi pa na wo kirema one de ohwanim se de tie bia Liverpool move na ni je ho obekọ na ni ji Liverpool move no ho ntia ho na opeso okọ ehun se meka se Man City so show interest wonu mu ana mo wo kirim se de onya Liverpool na obekọ semenyo no na ni abere pa so onya bomofo be free one na ni de akiremu wo Liverpool na me de nka Man City ne beboa mi o ana hu ni sei Man City ndi ana omo you good pa ana mbe bench no okay yo yate de ne ya graphic sport na den same way eba abontena alote outclasses a year regional for WBO title timika say de tete alote nyase mkuma o pap and ne ho pa je say na senso me ko hu videos bi ne ade senior man wo je abasobode ni wie no ntumi ntena asiwo eno video na me hu ni say dada wo say ye no ade anya se mkuma kura say da point senior ni hu wie ye no je so tumi say na adwene mu aye no hyehye tumi say twade ni bia ko na ni ase a ono tumi say gwabere papa ai ha adwenye pam eno ho sensem no no the Accra Times DB aba na Busa Chiefs appeal to Mahama Oma kwen nyina say yo na matrengo me wo Busa mo kiremu a Ghana mampani o mo serew Oma kwen nyina say bibia nko do mo serew uyi akwan a cheba no so mo so na zie de asetrem aye den enkonta atubentum bibia nko nkan to wodi ani die mu ada bomode na ko fixe o makwan na ma wonom na bibia entimi enko nkan enfama wonom na the source kwa kata no echirema ato forcing drugs to charge for discriminatory ex gratia payment and our mo chirem sa to ba forcing oswa for hwe sikasem so ni saka kwanwa ya osom se oswa for hwe Ghana sikasem so no ex gratia empenefo omasom akọ omahum jemu no sika esi gutua de ma wo no no se sika no oya nhwe animu we ya MPP ni a wonsa nka we ya nisia no mutua ma aden domode ne kokot se sebe ex gratia tua nso eno so ya de eno so ya de ya manyosem ananti no atoba forcing hwehwe animu a odi bu o man ne sikasem so ne ma bia wo ye no mo chirem airtime to madwa na kopie mu okoto a eye strategy mpenifo so monka bi na sebe so bi kosum wie no okona ho mgiem ne betua sika ma no so a eno so ya de ya manyosem ana kasen a mbu afu saa ho sensem no aba emontene eso ensem ne de edoso pa na yemfa we ni mfantu yesebo na the national voice edensa no chimse ba wumia pushes a nationwide campaign despite a front runner status urges delegate to vote on competence not region ba wumia no ochirema abana mokoto na MPP for seremu ada monko hwe we ni we freti fide mantem oyesremu ni ntemetoma na enyeye MPP amanyuko ni asantefo dia mekoto ama asantini ochirema enyewu munhwe nimpa osefata enipa homa ne tumi a obetimi aye biribi ede ama MPP amanyoko no ono na monto aba no emfa ma no na monkoto aba enkoye hwehwe animu ene de mo akra nti osere mo da abato we de ya de a se mo to a momomodea na monto ni yie papa monto ni yie pa na yesra monkoto aba fo a sebe mbabere papa enti we yensema hodo Dr. Mahmudu Alhaji Mahmudu Bawumia ede atudwa egode national voice kwa krata no emum
ensem ne de bra kobena da so pi edos papa nanso enam bre ne ntino ma yenyina we so na yemfa ko akrata moboso no emfa ensi na ansa na no birthday bi wo ha no ma yese metenete na medema me wofa asefui na eno achi no na afidwumadi ahodo aka no champion wode atoa so edi ama menti edika no DJ Omaro bo ame na yenko Facebook no so na me the birthdays ahodo bi ato hono ma na yentenete emfa emfiri honom na de edika no ekọ edi ama wo we ye police officer ne din Eric Oredu eye adwuma wo FPU Kumase Swame honom ena owo na down for pause na akra ye ni nua eye adwuma edema DLFM 106.9 our Ashanti regional correspondent Samuel Ofoli Boateng o say ene eye no anu nua be ma ne den ede police officer Eric Oredu awe adwuma wo FPU formed police unit Kumase Swame ene your birthday so senior ya mention wa woda no onye ne soronko kra emfama happy birthday goes to you police officer Eric Oredu awe adwuma police formed police unit FPU Kumase Swame we efriwa unua bema Samuel Ofoli Boateng awe Ashanti regional correspondent at my DLFM 106.9 Misko si enkanche so pewase nyamisha no mo ho ban na adepebia wasase we so no ebi emra wonsra ban mu next one so eko ede amam Nana Richmond dodo aboma ne sesechi wo Kumase bekwai run about honom ena wo senior we wo sister Agnes Samira ono so Kumase o se yenka nche se na your birthday so Nana Richmond aka Sechi wo Kumase bekwai run about from your own sister Agnes Samira o Kumase se yenka nche so pe wasem tene e wa wodan Yankopon hira wo ompeja wo mfra domo enkwadom yedie ne nkwanfie ne osrede ma wo afi we Yankopon ma mpai bobo no kokwamu no wonsa enka so happy birthday eko etiamam Nana Richmond aka Sechi wo Kumase bekwai runabout we efri wo sister Agnes Samira o Kumase no se yemfa birthday we emfa ema ne kwakra mu no enko emfa enkunim piesie ewo manso antoa krum we efri Samuel Ofoli Boateng oye Ashanti regional correspondent edema DLFM 106.9 do abona mra se Misko o se yenka che so pawasem yipa ene eyewa wota enti Yankopon ko nhira so no ohira wo ye pa o ma kwantenten onyini che a enkoamfie ewo mu happy birthday enkomfama enkunim piesie a wo manso antoa krum we efri Samuel Ofoli Boateng a oye Ashanti regional correspondent edema DLFM 106.9 do abona mra se Misko ene o se yemfa woda kesi we emfama nkunim piesie nyame hye na woda we no onye no so nkokra Hitman yemfa awuda nsi na fadwumadi aka no eto aso right 24 minutes after 7 a.m. here quick commercial break here ba no pay nkomo bebre ho no ma yebedi aka 2 days na fe bronya ba twen ho ye basisi a Ghana fwe yati asem dene Abibek Enterprise eden yamba papa bo se ba ntade empaboa ene bags de a ni nyina ye Abibek Enterprise ye wo manta de ladies top emema ene mba jeans ye wo bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abibek Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts nina aye Abibek Enterprise and the bail aba ne boda from fofofo won so bra betu bi na gisika gu botom yesi adepa ene ton ho nina wo Abibek Enterprise hwehwe Abibek Enterprise domi total filling station enchehwa follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibek.bill on Snapchat aye abibek_abibek bill for Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Demom Kai, Abibek lines ning now on WhatsApp so. Abibek Enterprise and home of quality bill. Hello, Auntie Abena. You won't believe what just happened. Grandma received her 4 TV. 4 TVs? Yes, 4. Okay, I'm coming. It's like a scandal now. You are using it to spread grandma like that. Spread grandma? 4 TVs, 2 fridges, microwave, Abba. Kojo, why? You want to open an electrical shop for her? Hey, no. Eh? It's a regular 100 cities I send her. Call grandma. Call grandma.
Hello? Hey, Grandma. So who is buying all those stuff for The luckiest. We've been told me 5 times right here. Yes, so with the luckiest, anytime you buy tickets up to 100 cities, whether small or at once, you are guaranteed to win a free gift. TV sets, fridges, hampers, airtime, cash. Freebies they drop like rain. Remember to dial *712#, choose option 4 and follow the prompt. With the luckiest, everybody gets to win something. If I win, you win. It's easy, baby. Send it out, yeah, Minia femme waso ene wo mre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels one 71 trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Missy one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe shekiu amawaniaje, Echegusa, oh, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels, the Dime Papa, in the dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwany ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa adenta ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Hello, Auntie Abena. You won't believe what just happened. Grandma received her 4 TV. 4 TVs? Yes, 4. Okay, I'm coming. Oh, don't be there, what? It's like a scandal now. You are using it to spread grandma like that. Spread grandma? 4 TVs, 2 fridges, microwave. Abba, Koto, why? You want to open an electrical shop for her? Hey, no. Eh? It's a regular 100 cities I send her. Call grandma. Call grandma. Hello? Hey, Grandma. So who is buying all those stuff for The luckiest. We've been told me 5 times right here. Yes, so with the luckiest, anytime you buy tickets up to 100 cities, whether small or at once, you are guaranteed to win a free gift. TV sets, fridges, hampers, airtime, cash. Freebies they drop like rain. Remember to dial *712#, choose option 4 and follow the prompt. With the luckiest, everybody gets to win something. If I win, you win. DLFM 106.9 wishes our cherished listeners a Merry Christmas, and a prosperous New Year. May this season bring you joy, peace, and abundant blessings. Aphasia Pow! DLFM 106.9 wishes our cherished listeners a Merry Christmas, and a prosperous New Year. May this season bring you joy, peace, and abundant blessings. Aphasia Pow! 106.9 ha aye deal ha Nisha Triple Enquiries so Obia Jumadi no and aka 2 days na mienu na fe bronya eba anapa yankwa ma so na yankọ rolling circle potemo e ho na Libya burger butu anapa ya wo twamfoni no e de a Libya margin. Hello Libya. Yeah, anapa ya desire. Okay. Libya no pay him fan awugina na fe maye hu dia ekoso ho. Me no kasa here in the Accra Center. Me say rolling park here
Okay. My mean to you then, Ekoso. Oh, sir, the baby have a work now. Over here, in the company here. Almost 50 money here. Yes, kakra mami ko dodo na e banana family for mono o mo shop wa no be 60% o mo no shop wa na be 40 but I have to be frank with you this man o be go man say me catch us we have the feeling of this man na me boy that is my observation ko mo e treasure bronya na all do na who say for start to share Omonima Brunia, you may be almost on the but film for Christmas and car. The red December, Obakuma, okay. Now, o Casse, Oko Kruma, Phil and Brunia, and Hokano, our form no. One in the panel be dim come 1 hour 20, 1 hour Babatono, and come over and would you? Almost one idea. You basically Bakum, you said the Eddie Como. And your Mundin Como. And your Mundin Como. Hold on. Many black for doing Como. Okay. Okay, right. 106.9 I'll pay you, Dim Como, Brunia, Evano. Okay. Chairman, good morning. Morning, no matter. Bibi Aboko, the Mwakwa deal, 106.9. And I'll pay Brunia, Rolling Circle, you're my Ben out on. What's on flowers? What on flowers? What's on? Na Bronya na ebano ehunsu so no nkofo to no hwa Bronya no nkofo beto no yama no. This year there me who be this me mom last year Sunday na Christmas no no. Oh yes, there na this year there me who no say because the flowers are my year, I can see the agency, I saw them baby. So, and call a flower and call. Christmas, last year, Sunday. Until last year, by this time, not yet, top our. Oh, not yet, so. Not dumb so. But this time, no, and course, okay. Mate, yeah, that's a passer one year, a dink of San Famano Nafi, Yan Jumelian, so 106.9 Libya Boga. Yeah, Libya. The patrol, Mrs. Tobacco or Christmas in your my any biscuit near the me pastor and system for Mokata. Right. Over cancer, over cancer idea. Libya and then in weary, and then in weary. Mimbo Manikan by DLFM. One time of the Christmas, say, being Yano, only be home of biscuits, flowers, and be never. I know you are. Hello, no new page in my car. She live in the page. This year, never money be a new one. Last year, a Christmas, no biscuits can be a tailor. I feel never money be a tail slow. Christmas, seven walk like a bahani can be saying, and market face slow. She can't be mammy, one only Jan, or one back a minute, no, ma'am, Ghana, mammy, no about family. Why bad Joe? Diana one thing, one only yan, one no one make a cabin na can be na one I buy a monitor no hour of you, then be Anya about to see only the night here on the night on the phone now. No prayer living and be on my way. She be one work actually can be she be an scoundrel man, I tell no shine. Oh, no need to feel away for the hey, yeah, Libya. My minister to Mukaka, nice or patches as they say, I want to know a noise, but now, CDFS, Nancy, a Sadiano, Yantadias, Noma, I slow Kakra or stresses a bino, which may be one more mona, and Noma, I fine, I'm a customer. And I mean, for me, business is a thing I say, I think your Masonia, dear. Madame, I say, and so who dear. I hate the battle so body. This is tobacco, or no sort of drinks. Okay. Hello. Hello.
Yeah, auto drinks. But already be din komo kakra. Okay. Mame Machio. Yeah. O fa no ba wie gan lotu. O fa ma wie gan. Hey, let's also be kanka. Ana Libya nenenka. Yo, ma o fa na won bo manje kan ba DLFM 106.9. Fa na mane papa ajonye. O fa na yeshiba me ni na go ho drinks kan bi ye. Won bia ke Christmas market yo ten. Market eyin kula. Market eyin kula shi. Ngo dromo na kekeni wo ke yo bie. Aka afie hye wo wo jala ti wo na aka hye ko shi won kono ni nungo ba afi hawo la ka nungo ba afi no fia no ni ofa na Hello Libya. Well, too bad. Libya line no I drop here. Producer Mama Dia say be san kon nche na fi no yate Enkoma Ekoso all the way from Rolling Circle. Abusia, Johnny live on Facebook. Bronya naka 2 days na fe. Bronya no eba. Unton kwala ntadia. Tonentem. Boaboa ho sanse bronya no eba. Ye besa kwa ma so na fe ne Libya boga. Edi nkomo dia Ekoso ewu krum Rolling Circle ene ne mpatemo. DLFM 106.9 wishes our cherished listeners a Merry Christmas, and a prosperous New Year. May this season bring you joy, peace, and abundant blessings. Aphasia Pow! 106.9 and San Kwa Manasona fe in Libya and Twaso. Libya boga. Yeah, line drop here. Ti bin coaches and hobby mo. And then ndi nkomo. O fa line te off you so be di mbon mene 1 year afi wala ke December me no wo she wa ayi Christmas o fa na ye shiba me o ho drinks kan bi mene market te yo ten. Oh market yin kwa ti ba na ayi kono ni la ke shine ke blonya ni bi ne ke blonya share drinks ne ke ni bi me hiyo ke kiwa me nyanyu me ko mo ke ni bi shi wona no kuna aheni no kono ya no yawo drinks imponi wo ke you are afine no drinks no wo ke me hiyo ke kio me hiyo ke kio me mo ke ba ke kio me ne ba ke kio no kono ya no yawo this year yo ado mami ni mami ba kundi komo mami chete mo kakra no so sense nka drinks ni ade no nka ade a ye to nanka ye didi ye program bia say wedding engagement ye bia no eno enanka ye to drinks ye na afi we obehye edwa no to say ye to ade no oboa ye nto hwe drinks no si de yom koto ne o ma besi on sa na tie suppliers kura ni ade na tete ni ade but obompa ye say bibia be kama. Okay. And then the powerful from ending common afi ye fancy. Yo eji wona mamile. All right. Libya. Your mommy back on one money musu kakra. Okay. And ba minina mu ko bi betimi ba. We go different places near the boys in the hall. Right. Bibia obetimi nkabi. Mate me da se papa Libya boga na pay atenenka from Rolling Circle. Come every one ban se nipa complain. Se bronya yento hwe. Yento ade. Wona wa hwedwa ana Edison komoy. A higher deal 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. DLFM 106.9 wishes our cherished listeners a Merry Christmas, and a prosperous New Year. Felix cannot dance. Oh yeah, then run inside your bedroom. Felix cannot dance. Felix cannot dance. Felix cannot dance. But oh yeah, then run inside your bedroom. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Afia to ye, get on the dance floor. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Afia to ye, get on the dance floor.
Felix Washington. Wabotai yo, Felix Wabotai. Wash your shoe, Felix wash your shoe. Oh yeah, that's inside your bedroom. Wash your chair, Felix wash your chair. 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Felix Wabotai. Experience the ultimate in comfort and luxury. Felix wash your shoe. The Ofosu Plaza Hotel. I don't pay me for the amount. Boronya ni abusuan mpie. Mfana moko. The Ofosu Plaza Hotel. You walk on Freudia. Bring a fair dental. I wanna wish you a merry comfortable, luxurious rooms. Conference room for all your conferences. Saloon Papa B. I wanna wish you a merry. Bring our deal for Plaza Hotel. I wanna wish our gym hall, swimming pool hall, restaurants Papa B. I wish you a merry. Bring our deal for Plaza Hotel. Get on the dance floor. Now for enquiries and reservation from Penny 4. Felix 05304 because of Chris 58834 to shake his hands. 020 we are going to do that 7979 461 City Bar. The Ofosu Plaza Hotel. Wuti Wosutio ba ba ba. Well, luxury means comfort. Wosutio ba ba ba. Wosutio ba 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 ba. It's a winning season again, and this time around, and over. We are just a Kaguya Butro. The luckiest Akradia. Dial star 712 hash. Nafi Wonso. Sikafagu Butro. Options, you know. Option 1 and option 2. One Kasana would to the amount home. And I said, would to the amount for fraud. The luckiest Akradia. Now, when they say a ticket to know can win 500 times the amount of money you stake, and I feel whole community knows so. And 10 times the amount of money you stake. This is your golden chance. Let's up on. Let's get lucky. Let's answer lucky, dear. Oh, baby. I'll be back enterprise. I mean, can't you say Brunya what didn't tie the paba? I'll be back enterprise. Quadantadia. We've got a wide range of clothing and accessories. You know what? I'll be back enterprise. A man tadia, one top, one skirt, one jeans. And mema. One tadia, I'll be back enterprise. And Quadantadia, one pabwa, one jeans, one shirt, one t-shirt. You know, Sabe Kebi will be back enterprise. Now we have general items. It is a bed sheet, pillowcases. And you want to do so. When you open baby a shop in the Amebusuan, I'll be back enterprise. Now make for the amount. Look no further. I'll be back enterprise. You're not sure. Our domain. Hotel filling station in Chenhua. Friend was 053 812 9775 020 815 6691. I'll be back enterprise. Home of quality bills. Maybe I would want to be was so nice. I ran at it too well. Want to me was so tea. What dear Chacha? Emma dear was so to me was so. Emma want to me was so what drone. Give us speak up so Sababa Papa. Give us speak up so premature ejaculation, sexual weakness. What's that imagine now so? Infertility in men. They give us cool capsules about. Go quite to one. I am Timmy Howard. I give us cool capsule. Give us about me. Shall not support your immune system now. I put your malaria typhoid and have John this. Last to be a pharmaceutical shop will be a Benya Biato 0543 222 470. Give us speak capsules, give us cool capsules. Give us a Bamisha. What's up? What's on so Baba? What's on so Baba? What's on so Baba? One night, what's on yo Baba? What's
Wosonayo ba ba ba. Wosonayo ba 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 ba. Asem Daba. Wosutio. Asem Daba is a Midima for Herbal Clinic Semen Control. Yaria Titiwa. Wodi Achia Wunya Yarsa. Midima for Herbal Clinic. Dr. Time at Asosebra. If you want for time on 2 Yaria and so. One kind of Patem ha. We are expecting stroke. Western knee pains. Infertility at work. What did they say? Midima for Herbal Clinic. Dr. Time at Aso. The new branch, no one crying. Who was some Mayra? Auntie Brown. The doctor won't help. The doctor was 0244 774 282 and 050 07 27215. 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Join us live on Facebook and pay bedim come up papa. Ale musa so what to me no munsuo. Wono munsuo a Lumba supernatural mineral water na make for the amount. Lumba supernatural mineral water. Enye nsuo keke. It's pure in every form. Bronya dwumadi bia wodi aponto bia wotro bia no. Lumba in supernatural mineral water. Merry Christmas. Party na woye. Engagement na woye. Aye na woye. Front na woye. Ensure no. Aye Lumba in supernatural mineral water. From 24 na for your supply obi. Pure in every form. Just get a grab. Felix wash his shoe. From 24 Lumba supernatural mineral water 0555 27 4757 0555 27 4757 Lumba supernatural mineral water. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Afia to ye, get on the dance floor. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Afia to ye, get on the dance floor. Now, ladies and gentlemen, Felix cannot dance, but because of Christmas, he is ready to shake his hands. We are going to do the dance with Felix. Let's go. Ade, sweetie bar. A 1, a 2, a 3, a 4. Wuti, wosutio, ba ba ba. Wosutio, ba ba ba. Wosutio, ba 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 ba. What's up? Wosonso, ba ba ba. Wosonso, ba ba ba. Wosonso, ba 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 ba. Wonai, wosonayo, ba ba ba. Wosonayo, ba ba ba. Wosonayo, ba 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 ba. Uti, wosutio, ba ba ba. Wosutio, ba ba ba. Wosutio, ba 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 ba. Wonsa, wosonso, ba ba ba. Wosonso, ba ba ba. Wosonso, ba 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 ba. Wonai, wosonayo, ba ba ba. Wosonayo, ba ba ba. Wosonayo, ba 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 ba. Ade, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. After to ye, get on the dance floor. Every year, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. After to ye, get on the dance floor. Wishing you a Merry Christmas and a prosperous New Year. 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Join us live on Facebook and up here bedim komo. Some maybe better na say. Abeja phone na better na say pay. DLFM 106.9.
wishes our cherished listeners a Merry Christmas, and a prosperous New Year. May this season bring you joy, peace, and abundant blessings. Aphasia Pow! Anidaso Wɔhɔ Obia yansan kwa amana so. Ada pe Libya boga ichiri papa apa. Me musa na so akwa kopie hefa Libya. Yes. Me no kaza mabe UTC. Okay. Boys no mo tell me man me ni bebre. Edin komo na me fa ma na eni omo. Right. Yeni oni komo. Hello. Yeah, hello. Yeah, good morning, sir. Good morning. Na anope wa pom to say. Oh, my phone here. Memo official panso. Yo, and then I will tell UTC. I'm in washing machine, any iron, blended, any cooker. Oh, okay. Now, Bronya, you want to say you're tried here? Oh, you're tried here, come on. What's up, promo, Mrs. Nusono, ya titi su kama. First, no last year, Naya was mostly, you told me 3,850. And then you told me 3,000. And for a bit, I short to her, mostly, no, freezer, and short, Cetia, dinner on, you told me 7,950. Cetia, you told me 6,700. Whoa. Christmas. Na just a bronya ye do drop papa. Oh, ya Jimmy drop. Right. Mate, me la se papa farmer yenu no na fe ye no ending komo. Libya. Na just as compared to Rolling Circle no.
na UTC there ye try there ho papa ade ba ko ma woni say I am one kakra because over gadgets this is micro stove fridges ni ade na almost ye try there but the ben ni ani ni mo ni ade na rolling spark one no mo ton biscuits for bronya na drinks ni na ye but hold on ni ye bra ba ko ni ko right 106.9 Anidaso Wɔhɔ. Hello Chairman, good morning. Morning, Chairman. I'm not paying so many more official pa. Oh, the same thing. Yo, and then I want to. Yeah, from home appearance. It's air conditioning, fridges, standing fan. That's home appearance. No one at all. Okay, now, Brenda, you tried the idea. Oh, and your money, they are apart from Accra. Now, marketing is slow. I said, I'm marketing is slow. I say now, yeah, now. A fudge and no more names are dear and papa. By any side, maybe. And no one about home, but I just don't know. There's a wood and toward yes, sir. Now, only I don't know. I am my own trade. Anyway, I meant the means because I asked some. Okay, I can't over. And I'm going to find because last year, I'm not quite as a school side, not in the honor of 3 dollars for honor to name. By the yes, I never used to move on. That's it. Can you now could just school on the side? You can my side in the market, you know, echo to my okay, right. Yeah, that's a only a didn't come off. Farmer, you know, nothing. You, yes, yeah, that's a papa. Libya. Hey, because one any your brother could be a Muslim cover. You, Mate. One of yes, a chairman official poll. African Material. I think say na nema ku yi na o man no na ya pa ntuma pafura. Yeah, then ya miasa papa na bibia boko de. Adumara kwa. Na o ton den wo UTC. Sunday mana na yes shops ne doorson ewo I say oba se do kana oba UTC shops ne doorson appliances shops ne doorson. Company ma men kan no kraba kwa wu ensure na and kwese ya fitinye maso ma employee. Last year na nema boarding said na canon last year na nema boarding pa enso na nema na yeto isi $1 no dey drop here no onya o so $1 so $1 no so no $1 no so fa yati nema no so ba nema adeto no anymore ma for complaining about the tikasemo no na ade ana ye kan say because 77 bra me fit scan bi ni ade na be na wotnya to ade a yo si yate so a minister be to me de na to donc you know obehwe no nkwalanta are no mo ne aduane sem ne ade nde o tunzo mo ne na mu ni ade na ye side ne de abani wala be tanta ha ne ade ba o mta ye se ye promo na ye no you know no buy ba me ye promo you know ko esa de to no de credit ba ko pe en se da ko se de na last year next year na nema ne boarding last year na nema ne boarding okay. Okay, and then 22nd December as compared to last year. 22nd, now what had you pa? Oh, no matter. I started somewhere October October November na you say in Opa. You read December and sana at the Nema Timia Petikakra and Grana in because the kind and I make a income last year and this year now, not in the last year. Not last year, last year by this time, I'm not coming in with but yeah, that's it. Farmer, you know, fee, you know, ending come out. Libya, yes, sir. Me Bajaka, me boss back who cry on anything come out. Why? Okay, my ending come out. Chairman, good morning. Hello, Daddy. Yes, sir, good morning. Yeah, Bibi Aboko, me more official pa. I'm through back to you. Now, then I will tell UTC. Oh, me that me to machine, so machine anyway. Oh, and it's dry on it. Now, you tried the idea. Oh, I did all. That's the machine. You thought 850, 950. She said about 650, 680. Machine 680. That's the 950. So much machine. She said machine about 680. Okay. Now about 680 bronya ya todie. Oh, I'm a photo. I'm on top papa. In the problem because this way or more any yes. That's the 1,500. It's more we 5 kilos 500 local rice
350 anapɛ yi a kobi sa 60 anapɛ yi a meba no na ɛnu bɛkwa mu kwa wedi shopping first local rice ahe 700 800 sisi aba 350 400 bit 400 350 so rice they don't go with royal with and then you want something first na 180 200 that was my idea. Hello? Yeah, me too, pa. So what was here? The chapter be about down 500. He say Ghana. Okay. So okay, so I'm sorry, but some now just Rasi Kaka. But they are carrying there. Da, I'm up put another number right. First free that day and the first I'm out to finish so. So what was here? It's a dollar, master. Mate, yeah, that's it. Dollar no, and then I'm around a couple 12 cities. Okay, okay. So you just imagine. It's good. Mate, okay. Yeah, that's a papa farmer. You know, no fee. You know, no ending come on. Libya. Okay. Yeah, hey. Yeah, not just say. Not just differences in the great. And the other one mono, you're but I said, that is near the end of the over shops and I'm about change leaders in our nature. Yes, and I want on your Mudin. See, I'm saying, I hadn't the end of the more by bad drinks and in the any Christmas in your money, they're almost here and talk. You. Libya na pay ko so ane na mu na bibia twa adwe besa ba onche na fe ya ba ginchemu afri honum me pa cho yo mate right Libya Boga and then nam rolling circle ne nam UTC kantamanto ne mpatemu a bronya a eba no yedi ho enkomo wo DL 106.9 and apa yin shaba kodyo sami bi as usual watna say ye bedi nkomo DLFM 106.9 wishes our cherished listeners a Merry Christmas, and a prosperous New Year. May this season bring you joy, peace, and abundant blessings. Aphasia Pow! Yama tia fo nyina Aphasia Pa DL 106.9 kwadyo tena se na fe yendi nkomo bibia ebeye kama medical catch order da se wonu munsu ya Lumba super natural mineral water bomodi ase wonso obema wonsa ka bi bronya nsu ya yenom no eye Lumba in super natural mineral water Lumba in super natural mineral water eye nsu ya eye kama abodi nsu experience every from so dwumadi awodie bronya yi se wedding na wo ye party na wo ye de wo ye bia no make sure se wonum Lumba in super natural mineral water. Ishaba kwadyo sami bi atena se kwadyo mame mo Aphasia Pa afenko emesan yo. Afisa say na bibia aye kama. Yeah, sure. What's in Libya Baganka? Yeah. And dia ekoso wo krom no. Per report awade man no pay no. Just say nuane ne dia keka ho dia ye ntokura. But when it comes to gadget you talk gadget pa wo krom. That's per reporter. Wode ba no kwadyo anapay nkomo ne de doso mame ma abre aka nyina no eye wode a mame nti wa no pay black obra me na se ne akonya wode mame na yenchia yenetiefo ne bio na yemfa na ase enso ma Libya Boga ne anamutu awetu na no pay ade asoma yen na ade to ne de se de Libya Boga report e ba ye ne se de Ghana de sha kire o madwen no wonam kruma atumu se ne ma bo de yamian mu kure ni ebi ehwan ebi so atete nkakra nanso ade to no enkoso said the dodo na ehwe ni mu se ebekom and it clearly tells you say sikani botum se bi nipa wo sika obi nkyere ne se onkodwam enkodidwa anaase enema hinya no wonkoto enye se Ghana fo hinya we yenyina yenim se ye ba bedi bronya na ehɔ no na adofo no dodo na ekire do etumtum se adwadie ne yade ebunkam ekoso pa beti utumi hu ne se afi no Ghana fo dodo na nyadwa ombedi na anso no utumi hu se enkonta atobentum ohwe ne botum no ohwe na taso a utumi se sika no otwe a ne twe ayetwena ase hunu mu hwe no otwe ma enti eno sunsuanso na ama dodo na ntimi enkodidwa ewodwam no na ade ba akọ ne se Ghana mampani John Dramani Mahama baye no wo hwe yensi di no ene US dollars na ho den na atumu se na yensi kasem na du ba bia na se the US dollars na ho den ne tie no
na Ghana sikasɛm na enkoyi na nyamencha de enhyehyɛ nkakra na mpanifo de nyoma aguakwan masisia no wotum si esidi no enya hoɔden a ejene na so yipa na nso na ejina so no ayese Ghana fo dodo no enhye da nya so mfa so pi yɛmfa ne sɛ one first one ne bo no akɔfom tikano ne yɛmfa so a ɛboa kyerɛ sɛ ne ma bo akɔfom de a nanka boa yɛn enti ɛsɛ etumi digwa ne ma ne bo na ɛkɔfom so a yɛntumi nkɔtɔ ade because sika na ɛsɛ ɛba yɛbotom no eni hɔ enti sidi no ne sika asɛm na aya sɛ yɛ kakra nkra yɛ kɔ yɛ ne mu no na ɛsɛ nketumi reflect ɛwɔ nipa botom na kame akɔyɛ de sɛ wohwɛ refreshing kakra ba na ne ma ne bo na akɔfom ne de yɛ ne mmɔmadian ɛna yɛyɛ de yɛnya sika kɔdi dwa no ɛno nti ɛna ho behia sɛ ɛsɛ yɛmpanifo de nhyepa gu akwan mu na mohwɛ hu ne sɛ ɛsɛ sɛ nnwuma dodoɔ na no mu biebie nnwuma pii na ɛsɛ kɔ so sɛ bɛyɛ a sɛ Ghana sidi ne nya ahoɔden mpo na sɛ be menya adwuma a me mfa so bɛ na menya because yɛ sika na anya ahoɔden gyane na so na menya adwuma a saa sika na ahoɔden ba mu na menya bi no menya adwuma na mfa so bɛ na menya firi odo ma men so boduam kakra na menti nkomo mfiri ho wade nyina owura Samuel Amoa ɛyɛ deputy PR Ghana GPRTU yɛno no ending nkomo Samuel, good morning. Morning, sir. Na anope wa pom te say Nyame adom me ho yɛ pa na mo nso mo di pa. Nyame adom yɛ so yɛ ho yɛ papa yɛ mo official panso. Afin ko beti en fa nchira ne yidi ne bambo mre. Ora sama no pɛ yɛ frewa yɛ nkura ne bone nkomo yɛ pɛse no wudie. Afi ekwa wiye GPRTU afuturo bɛn nsɛm bɛn na mo ka akyɛ ma driver for isan se bronya yi ka mo akoni aba yɛn ayɛ kɔ yɛn ayɛ ba GPRTU drivers nsɛm bɛn na wo ka kyɛ mo. Da simini amani fa kwenye isu inchi ya unuweti for ni Ghana ashenkafo nyina asema okay ne kwe pepe pese afini ko ne wi ese ya na yentina sekra na bosumini na yefe regional council meetings for all the 16 regions na yefe committee ya yeko all the stations na eja the common mo said be ya brunya ya yiku rem adawa fo be ya hwi na yetimi akwa ba sunje mu na futu sem na ye de mai menya akonye ma memfa woti kase su na memfa ma adawa fo no gidi kankra no wo ye shenkani e so make sure say o ka na ukuta no ye ka ahodi mu o tai se gu ase wa check bibia wo se bibia ye okay o driver ni na nkasa nso no omodin se ubehese unso wapogudi nyadia ukowa ukokukutaka no ebia unia modin ananso se waye adwuma bi abre na de akika ho ebie mu nso wasi kwan so no ade ba kwa ye unia papa pa yie ne se ye de ka ne se kwan so kusekuse nhihye nyina bi di dwuma ewo ya kwantempo a ye nam so ebie nse se oye overtaking no ye besre menko you overtaking sometimes you be na curve super na driver ni ohu na ni nso na you overtaking one should be na akokopa akonhia e de aba ebie mu nso eye kan say overspeeding nso ade no so hardwin papa eye no so ma akonhia hodo ba nkofo famu e de hwere omonkwa sisi nyina ni say most of your content no Bebrina enye most especially Kumasi Quantum so kwani bebi num a whole lot of way potholes na also me ade well nim say kwani nye ntina nso na ma wa ya hwe say dia obekọ aba asundwe mu ebie mu nso e driver for sometimes no no wakotwa bi wakonom nsa anso kan ne car no ana so say nuboni bi abeda be red num ne dia kika ka ho na wakofa bi ukofa bi a e ma wo calculation no enye right wan hwe ni pepepe na nso akopa akonhia e dia ba finally so no ye besre idim sa shenkafo ni bebre wo ha edum pempen so a ya na passengers na bo ape so a na ye faculty kwan so e de charge on approved fares and so ye be ka tira shenkafo nyina se from mo bia nkoji emu bia ye nhye ne se only because e bia passenger ko nya ka na ne tita na wakoji etwamene bo we ni afutu sem kakra ye guso a ye bo apro ne ye de ma ya shenkafo yo morasa me unapproved fares eba ne say ya cars ho ayeden and drivers be gi fair GPRTU mu approve ye and also e won komo no mo kan say
saa asɛm yi yɛ asɛm bi a ɛha adwen papaapa yi wɔ ɔman mu na yɛahyɛ nkafoɔ no mekyerɛ meka yɛahyɛ nkafoɔ a na driverfoɔ a ɛka GPRT ho yɛsɛte task force team a kyerɛ sɛ yɛbɔ mmɔden ase yɛhwɛ sɛ driver ni biara nkɔgye unapproved fares ɛwɔ station biara yɛhu sɛ saa unapproved fare no ɛkɔ so ɛwɔ akwan so ɔmo nkɔ station biara mu a ɔmo fa passengers no wɔ kwan ho no ɛno na ɛm saa kɔyɛ ɔhaw kɛseɛ paa abie mu nso wo sɛ driverfoɔ no nyɛ ɔmo nyinaa nso na ɛwɔ union mu ɔdo mmerɛ tia papaapa sɛ woyɛ driver ni a you must belong to existing union. And so as I'm speaking to you, the driver phone the brain nam kuruma omuni union biya mu nso no omo ye adwuma obia entini enchi omo safoi enya fata kwan so e be charge on approved no do samre na GPL need to me ye de be arrest omo it is obe ya na ya greater crime mayor eba bontin say or set task force team on be make sure say omo charge on approved no omo betimi achi omo na ọmọ dia SNF fata yen GPL so ya boy driver for no koko say hwe no wan fa ho anko kasa anko for no we driver ni dia na say okoye sa de ni nka so mu a your internal function na ya de bema. Okay, oraza me ekoba ne say bronya bai cars ho ayeden and the driver see washada park say baby driver passengers ne beba pay so no na fe no aba na for baba belodu eba ne sa no woje sa unapproved first na fe baby a wogina baby won manya bus stop na fe driver si age na wo ko gina won so a ye won mrantie bi ada no ne ene wudi hu nkomo a won wo loadi ene ade and that some mrantie yi enso ya ade a wo ha adwen papa bronya yi eno ho na mamutuo ne sai some mrantie hu asema wakopa be ya ka kire police no say mrantie afa kwan bi so matete o matete station. There are places crap about so mujina ho crap na posifo nso ewo eho no ma omuntimi nka bibia nkyerɛ wo be hwɛ nipa ho ne natade ne ni tiri ho ene ne nanse a ono no be stop car no na wa kyerɛ kan sɛ driver ni ne sɛ passengers yo mo kwa ha nti wogi o mu sei a driver ni lobi ya ono nso de ne boɔ de agye ewo driver ni nkyɛn safoi eye nkofo a de omo ye nyina eti amra ya ka kire ya papa no posifo so omomoa no muntimi enyi safoi empemfiri kwa ho enso besi le ombusu a omo ho a omo ye adwuma na ekoba ne sa ye se de bi kankan no ye ni tumi bia ye betimi de achi omo eno ani se complaints na ye de be kokoma authorities ne so mbese so me betimi achi safoi e de afiriwa se akame se ukọ ba bia omo ho ukọ circle ubehuam ukọ kaleshi ubehuam uba shama omunie ukọ tema omunie a chese they are working freely akra center omabusu bebre ka ni be fi wa na wa chance adanu kra ashama baby a omoje e kan say 5 cedis o sopo ka na no afre 10 cedis that ni say na nkofo gina ho no omo hwe no polisi gina ho no omo hwe oho interest ye nyina yetimi kabom na safo yetimi tu o ma se le be ya passenger for no so omo hu enkoka adwam. Right. Ora Samuel amo na pay da se so ne edi nkomo wo DLFM and ye nyina ye bom pay sa afi ekwa wiye se kwan so akwanhia de nyankopon e ma ne mpare ye kura. Amen. Eno ani empaibo. Yo. Yes, yeah, that's a papa. Ora Samuel Amwa, a deputy PRO, GPRT, you are pay 1 year edding Komo deal. 106.9. So, Kwaso Kusa, Brunya, ye bompire, se Aquentia, the Yankopon, Bemana Paria, cra. Now, didn't come to us. Yeah, and no, Eddie Canona, Emlana make a salon, me can be about Ghani, Sikasem. Yem Papa John Dramani Mahama by Wabwana, Sidinanya, Hodea, etimi, ene Amonisicano. Isi akan ma yame aya doma yensi kasem ekwanim kakra but when said do na e complain say wukudwam a adeton koso and it tells you say ni paniska enti no ade ba ko a esese ye mpanifo eni kuhu yi pa wo mayimu no after say o ma bo ho modern aye ma yesidi no ayesika na hoden abamu no enso ho a ade ba ko pa be ma adwadi akoso na nipa enye sika gu ne botom eye adwuma ye de ono no edi o ye dwadini na oton ne niam ne de oho ye adwuma na de obeto no
ono adwuba be na wo ye anya sika na de akodi sa adwane bie eno ne asem no enipa na wono tidwam ho ne de wakofa nam kakraba na botum wakofa ne me beton obi okobie shop otonton ne ma intene de ne se wo twen se amanfo beton ne ma no na onya sika no nkofa afro na odi okofiri yenso nya sika nkutua ne wuraka na de me amekọ akoto na me nya adwuma ye no wan na yekoto ne ma no na ye problem na ye se empanifo na ni ko ho aban kọ aban ba de bia da Ghana man de team ni team MPP ba na omako NEC ba na omako ye miem bi enwuma na mebunu ne nya binye na oman mu timamufo nya adwuma ye no chese aya na ye nsem pi wodwene ho wonte ase school ya de aboa eye pa de bia omoka sa de tena yen daache ye safo be bia ye daache pono eye nwoma sua na nipa sua nwoma wie na se wanya adwuma anya nyansa be na ewo mu minko school minwie sua pon mimbo degree bi e wasase we suna na mbetena fi na mini adwuma ya ba kobra nyansa be na ewo mu minim nyansa no there's no sense in it unso bia ba school ni hia o ba school for no mo school no mu wi a adwuma mo koye na we he no wonder so kodwuma mo nto ade because enipa ni adwuma ye enti nema na bo akofo mo kura me minister me de koto bi because ni adwuma yes me ni adwuma enti ya basre ade ba ko a de bia da ye bo ho mpa ye ne ya ni ku hu sen company fo be ya ma ye party tiri no eye nwuma ye bebie wo metumi aye o sa Ghana mpanimfo amanyofo ka so mbebie nwuma akọ metumi aye pa o metumi aye manabro so but adenti no monye en ade ba ko ya na asefem ne say ankwankura binum so a ba kobra mo wosika o mde bie nwuma ma bi munya bi ye no so Ghana ni okopa adwuma ye no so kwa adwene fini adwene bone no de nam mimi kitu mimi ya victim the last time said I told you meka ho asem yeah mimi ya victim ankasa what happened oh yes meka ho asem emre sem me ya victim mimi sika me de adwuma kwa bane at amne nyina I'm telling you me sika me de adwuma nyina kwa bane at amne nyina absat now asem no wakra central police station be pem ne ahosisai kwesi enkwesi kwada nkwada ma atwa ho na mo atwa since last year 23rd November 2024 so almost a year telling you me jetira me de ya adwuma nyina akobra na me work atam sika na bepem ne ma atwa ho kwanya atwa bepem ne me nsenka anwe no obebi adwuma biem you see e putu amanfo off Ghana mebunu ne pi yensu ba he de na die me metui bra kobra metumi aka say since 2018 up to 2024 ahukire fita pi mi hunu bi because at least me wo madwuma me wo work so mo ye adwuma apart from radio I'm telling you but since then ya tam sika nyina no e ka kire plane enye easy and metum bi say eh na sana asase ne say na so te sa brabo na nya betesa oh yes metum wo say de bia me ka say me wo sika pa me bi adwuma ma obi aye wo Ghana ha bi wa na ma wade na me de me yira tran no because of the amehununti kame bia me wade na mama me yere abehede adwuma na mame sente saa eye den se me bia adwuma na ma emofre ya beye because Ghana fo mebunu dodo na adwene wo mu tirim no bra kobra ankwankure companies bebre ho honom ankwankure pina wo sika ko mbetumi ya bia nyu a mebunu anya bia ye but oba beye adwuma no ono ba ye no percent ka within 1 week no oyeye kura se na adwuma wura obetua ne ka sometimes obi kura tumi tua na workers TNT esam wo musika at the end of the week ni nyina se monye nhye mbotom bestere na no obesan wia no na adwuma negu that kind of attitude that dey adwuma kurum ha no so ha adwen ye ka abanya Ghana ha nwuma e wa dodo ni nyina ya nkwankora nwuma nwuma e doso afa amanfo adwuma eye amyankwankora nko a bi say say government work na de hen de hia abadwuma e for esen kitwa bi pe wo de opa yama nkrankrafo ni nyina nre draw mu nwuma ne yankasa abanyuma ne hwede ebesi kuruma nwuma akase ya etuaka ma manfo nya sika de hwefie tutuo ni nyina ya nkwankra dwuma ene ya manfo so o mankasa nso ebo mo ho moden ebiebie mu nwuma na adwuma no ubia bra koba no matter what etrepe obefa obi etrepe obefa obi na koba ne abɔ ne trimbo hu na obi ne boyfriend na hyehye ne ya tamu sika dwetren ne de sen no de atukwan akɔpa ba bi akɔtena eba ne saa wo papa senka wo be bia adwuma na obi anya bia ye no na putu off enti bo hu se sa hoden ni wonya bia mimi tu ede bia meka ns sika dwetre kitambio se me bia adwuma
Bakobra agye me wade ne ma hu sa me yere no betimi ahwe so ma me ente sa me ntumi nya because de ma hu no enye easy me camera tenten a me di ye adwuma ne koma me tene wo me yam sometimes ade a me kondo me nto de efe me ntumi mfa me sika nto because me pese adwuma ne tretre mona etre ne mona na betimi afa workers bebre anya hwe me fa ne pa mienu adwuma ka me try se me bo me ho moden se me nya workers ne more na o muso mu nya adwuma enso nya adwuma. Let me tell you one thing. I got an opportunity. Na say me too kwan free Ghana. And then I make catch I had an opportunity say me call Canada. One of my friend ye bibia wie ye. And I met say no. Me kwa agye me collapse me business no me gu no. Me gu me business ni nyina free ho kra. Ansa na metumi akọ because sika wo ho no me ka say me ni bi wo ho no ma me de beko. Enti me business ni sika na betumi de me akọ. Yeah, estimate bibia no almost better say 80,000 Ghana cedis. 800 million. Na ese me ko. Ba metimi akwa agi me collapse me business no. Na me say no, that net ye dia me nyai. Na me try say metimi ajojo nkakra. Ne menya moa kakra ba big dia keka ho a. Se be ya me business na nya den. Enwuo na dia me afa na adwuma no so no. Onkotena fie. Sa na say na me dinsem hu no. Me medwene obi hu say me moa no so nya bindie no. Tam sika ni nyina up to now akoye hwebu adasem nipa te ho me de prosefo akọ ma ye de me ye den ko se hen ene nipa na ofa sika no wotu me to the stand say okwa a obetumi atua bi ama de wasem di asem na nim to okwa enko se hwe why ya fa sika that is injustice e wo Ghana ya ka me ye victim sometimes to na me kasa wo ho ensempi wa menka because ye nim de wo suma ase ne nyama ye fam but I yen can on I mean on air enye easy te se ne ma wenyina aka homa ama mebundodo na anya adwuma nya wo manyim idwa ye ndi nyina afiri ankwankura bi a ka so mu bie anwuma ne bi ka ho but bakob no ko bie yi wa na ebe ye adwuma na wadi nokura ma no de ono wo CCTV cameras kura no enipa ntam sika na okọ wo huni so na atam na akwache ne we wo hu nimpokura akọ fro police ni so onkwache ne kura no obelo ko asifo sika wanya bia case die wache na akọ kura ne nimpa na owi a no kura wo sika kura de abra kọbna ha ho na nkose hoye obetua na ye foolish case enko ba bia ne te hu kura yim so bad since 23rd November up to now Accra Central Police Station but people ne enipa crime officer my friend okro on person on family kompo CID same thing I'm telling you sika no do so pa edoso pa sika mu odu medwetira ma ye adwuma since 20 make se be chance ya na me bo sika na no ye since 2018 me be shop 2 me wo work so ba ko atam sika ni nyina since last year November 23rd up to now enti wei obi bia adwuma na wote ho no ma ono no nya adwene papa na wa bia adwuma na obi ma ye bie no na nipa ne betam ne dwetenya na odekọ enti president na nipa na hye nkura ne ya besre that kind of attitude that Ghana for bi di ye adwuma oba adwuma ni mu opese ne nko a o ye yie opese ne ene ya ono ye yie no emoa yen me de metumi akase ye wonipa hodo wo man yi mu a brakobna wo mu wo bi pa ko metumi abia nwuma nkasa me mebu ni bebranya adwuma yanka ye depend on abanda but ye mu bi subanti wo mu pese ombe obi sika da bang ne brakobna ye sinka obinya ni pombe ye trusted pa san ko mia nwuma kenye binie bet odwene ho a se me de kwei ye bewia me na me dwa training nyina hye me fa me sika ntum ba bi Upo betumi put in all the mechanisms but odobeko because yen fa ne say me wo CCTV cameras nyina wo me office wo na ko bana atemsika na say me hu na on vangoye odoko trust ye besre ye mebunu ntitiru enya nkokura no mebunu no a o ma wie school atifi onya adwuma nye no obi hu ne mabo afa na adwuma no we hudesi ne kon ho okono onya 1000 a osi onya 500 onya 2000 a osi menya 600 nukredie emwayen Ghana fu etu kwan kwa mono ne no sa na omode kwa nkanya bi ni o hwe oni mbra omobre edwuma obi yansa bosum du a wanya sika gu no botom bra kwa de ma Ghana ha wonye o yes but the same person no obeye wa ha obebo okro no bo kwa mono ne a wanye mentality ni attitude na de tikroma no emwayen it's about time say we need to change our attitude yes say yesu ni ya ban de ti o manyim yetumi sesa
kabedu baby yen depending on government bio me wo bia me bia adwuma wo bia bebie ne ye kɔ yanim asoman wo kwa ma no ne a adwuma dodo ne nyinaa no ankrankra ka ho no mbebie adwuma amanfo ye bie ba no kuradie nti obi akondo so wonya sika obebie adwuma enti no wonder say na wo kɔ adwuma mo ntɔhwe because adwuma ni ho de obebie adwuma no so obi a ne ye wia no enti akire din enti ebesere yesu say yensu ne ye ban na ban so fa hyehye pan wa kwam na omomma wade omani nkwa ho say gombe bie adwuma ma mobu na nya da nya bia ye school ni de yo but enipa ni do de aya metu am bisa me ho wokɔ yen school ye we ha ye Wisconsin ha kra hwemebu ndodo a mokɔ obisa ma ye nursing bisa mo say papa bie nursing na wo papa wa bie hospital na because backlog egu ho no mo no since 2020 22 23 24 enipa atifo mu nya adwuma ye na bisa me ho say na school na mo kɔ no mu wi adwuma ne ba kɔ ye ana mo kitekite protocol ahodo am de kɔ ye adwuma so ye to forms na me ka kyerɛ wo adwuma ni ho hospital na wa hin dada na musi ya na wo musi bi nka ho enti wo wie school na adwuma ben na akoye enti ade ba ko a esempelifo na ni ko ho nya school nko a o ya ya o ma ne se school nko a but enipa ni nyina be wie school asan betena fie na akoye ade so asan be so awofo obi bobus nyampo anso de ne ba na ko school ko hwe eka awofo ni bede o ma ko sua pon training colleges ni ade no ko hwe ka o ma bregu na o ma wie bato mu nya adwuma abofo no be wie school kran ba ko na be wie no na o sa ko ne national service 1 year no wa ko ha dan na ye de na ko to tamale ofiakra na o da tamale oni busuani ma ko ha dan busum bedunu na ne even kran allowance kra e ba kra na mma na ya tete sem basa a cha sama ne niska fifi na mka kire wo obi a ne ba na wie school no ne maame na ne san behwe no na sabe abone takra ma no ho ofa ntakra fun se die ntakra fun se die ana ga fanyam kwato anka obosa ko lanka nyanse ma kokko kontwa akra nka ye you get it so it's about time say yema ye ni nko ne man keten mi waso man ya nwene nko nka ne akra ne wo school ma ye ni age ye ma ne ko school mu nimade ne ye wi adwuma na wan na ese mo dwen ho bet obi aba school sa enensa no dwuma school ko na de akra no wo kokra ye se de wa prokra na okoho bia ba otebrofo otumi twere otumi kenkan adwuma na wo koye ne wo hemfa moma ye nwene nkonka ne asoman na adwade be koso a ye adwuma na mani padidwa sika meje no se be so me di a na me di bi didwa sisi a metuwe yetua oka bosom na hwe osika ne de ye de ama wo no wa hwe a mretenten a be di ansa waji bi wa na betumi akoye sa shopping na nyame nkuto de nim ha dwan de hwe ni yie yentoto niema yensesa nyinsu ne ye ban na mpanifo so momoden se ene ewo bi ne betumi abie adwuma titiru media mebu na mede wo mo munya sa suban kankan no so manya de be kɔ so ahuna mane saa enye fine so bad so bad obia pese wo yeye within short time tie no be hwe mebu ne nyina ada ne frosters nko scammers and we have some ebi ma ye from say omo ye game boys pepem ne ya tena o manyi mu saa ma ye nya pani bi amfa na nsi fom menne Ghana ye was some society we call them game boys adentra omo ye scammers ye fraud ni pa e wo kreim abrewa ye adwuma nya sika no na ya frɛ no na ya dada na ya twi ni nyina firi botom ade hardware papa hardware nti ebesere nipa bebre no ma fall victim ama saa ne ama na ese mpenifo tutu na tuatua tokro bi nneoma bi ye koso a etete oman no ena efe nso mama enipa ne peni nya adwuma nye no ese saa na ma ne yetu ho anamon se yetumi address ne holistically a I'm telling you say Ghana dwade be koso se nipa no man mu ye dempo no woni sika bra ko no ye okay dance e be ka se oman no bibia ye fine na miniska se de anya hode na miniska hode na ba mu no memfa so bia na menya wonya fa so bia so ye say empani fonfo ni nko ho nyuma kakra nkro be bie ni ade omoman san no dwuma ne nya more se be ye beboa na oman no dodo na benye sika se be ye kodwam a ebetimi adidwa en yamra asama senior man de to ho efa ya kwansuwe no ya asamba ko ade bia de nya kwanya ye ka DJ me de pictures bi go so wo de di kan fa video na me de ma wo no eto so mahu say right bi edi nkwasem ngodi nkwasem bi na me pese ye de to so excuse me of my ways because ade na wo ye no sa na ye se ye ka kire no sabe ye se nipa no so ye kwase a me ye nto sabe yanka so ye kwase a sa na bible no kure ka ohu e ba bia kwabra na ehye yes this is serious. And to the Utumika number Facebook. Johnny live on Facebook, DLFM 106.9 on YouTube, so DLFM 106.9. Johnny live on Facebook video, no na that's no.
kwabrane ani agye ebuso enti hwe we ye container truck ten and we wurase and ode motorbike no enam container na airco no moving truck o nya car ya park siko moving truck airco na kwabrade moto bike na wurase na ono so twi na mase na car no so kɔ we yo ye de bedi bronya Johnny live on Facebook DLFM 106.9 live on Facebook enie sibo enije na aba no ye bedi bronya nti kroma ye de moma ye mfa bike nsi krom ye nkomra ade ya krachi yiye utumi say yes ne nkwa ompe so hwe ade ya krachi ya ode motorbike ya kwhye track ya se otwi ya utumi say ne nkwa omfa nya hwe we sanyame amfa fie na sakai SPD na so kuna ye be frefie say ni fiefo ya bayifo na ne maame beyiye na akuno aya ye ntam mo merema ne bayifo beyiye ne ta koma ma ne maame beyiye na akuno we na bayifo te ne ba bi na nka ye ma bayifo no kwa mbeyi wo mo ho anu anka ye ye ma bonsam kwan satan kwan ma na beyi na no a nka ye anemu akobra ni tupa ni mu say ne nkwa na ode eto chacha enso still bronya ne denti ode ne nkwa ebegura topre ye besre kono de ye serious pa enkwanhie pia esi wo man Ghana ya kwan so no metimi akese almost be ye 95% eye human errors echo eye nipa mfom so yes kwanhie esi Ghana kwan so do ne nyina ye nipa mfom so emu maako be de se oham be ye enumpe na bia ye kwan no se de tie na ma ne ba de aka nyina ye nipa mfom so overspeeding, irresponsible driving, careless driving. Driver wanum bie na bana ni so na wotwi hyen. Bia ye nyina na kwabane agina ofa nipa. Wrong parking. Wrong overtaking. Ni marketing we nyina na keka bo ma na agini pankwa e de afiri ni nsem. And kwa driver ni a wode wo car ecosi skills ye lodu. Wa wonim say wo car you problem wo ho. Wo tires nye, wo brake nye. Ada na won check yan how the car na ko skill. You see? The last time I make say, obi a driver near a one of professional. So memu ye di obuo any die pa ma won. Let us say o man mum penny for yan pa e so o mo kai san kofo no. Na o mo ma adwuma no mo yero munya mu ani gie. Oh yes. Driver ni eye nipa e senko man no. Yan pa ebeboa won na adwuma no mo yero matimu de. Because adwuma no mo ye no bra kwabena ehu pa. Hey. Sa Ghana betum ya boda krope. E wa senkafo nsem. Wo dey imagine bus ba ko tofo mani pa sen ne film. Wo dey abisa ho. Sprinter bus ba ko tofo mani pa sen ne film. Toyota Hiace ni ade ba ko tofo mani pa sen ne film. Na bisa ho se malaria, HIV AIDS, typhoid, jaundice. Afini nyina kwa we yekum ni pa sen. Bide bia meka say loli nkwanhye yade a oman eteten yem pa esi ehwe ne yie dodo na gina nipa su ne ban so eninti ena oman ye wa so ye hwe ye wo transport ministry ye wo national road safety authority fo na wo ka Ghana police service so ye wo MTTD fo so e wo ho so o mo hwe ena ye wo drivers unions so a wo so hwe hu ni say emra so de be ye adwuma na ahyenkafo adi mra so na passengers so aye den adi mra so ne nyina ya boa na nkwanhia akofom amayen bedade ba kwa wodwene ho awonte ase ne say mpenifo pi agege adwuma na tena so na adwuma no wo monye na omudide ho adwuma na moje ye ne de omonye na omudide adwuma no omode adwuma no ada no kro no bo de ombedie nko na hia won enipa nkwa enipa daache ehia pani bia kroyim sanka MTTD fo mamra ye adwuma wa Ghana National Road Safety Authority for DVLA for Transport Ministry any drivers union for mamra ye adwuma nka Ghana kan kwanhia me sinke swate beko blanka sote enye no na mom enamra ye mra ni nyina yentumi ma ne nya effective ya mra na to ho a kire de ese ye utumi hu se ka ye kwei e kire no
ɛyɛ sprinter bus out to me say ni ye sanga tie ɛna ɔma yɛ kali asi top ne yɛkyekyere mpɔnkye ne nwan ne bags agusu a ekokumase a wɔno anim sɛ kan so de sɛ wopɛ sɛ wofa ne ma agusu sɛ kyire tie ne yɛ 2 double sɛ bɛyɛ a ɛpae mpo a baako bɛwɔ hɔ ne nkɔfa nkwanhyia nya den ɛmma when was the last time we say police officer and now MTT officer bi akye driver bi sɛ ne car no wafa ne ma agusu kyire tie no ɛyɛ baako pɛ ensi wonya du hɔ no ma I salute you sir na wayi ne license na ɔde ahyem na wagye yɛ kan so a mo se yɛ boa enso de bia yi hu na wagye ma mo kɔ ne sɛ mbɛwuo sɛ mbɛnya nkwan ɔno no de obedi ne hia no na wo da kye de fa ne ho bɛn ɔde wo da kye yɛ den there be cry no he doesn't care sane ma wei na ya mo manya kɔ yɛ bebia wɔ hɔ asese yɛ brɛ no MTTD obigina kwa ho densem hu no kojo yanse wona wo hwe live on Facebook ne say pictures ni bi a de agusu na no pay very very disturbing there but kojo we your picture be we ya takrade Cape Coast kwantempo yin so ka ya tra Cape Coast a e kwata takrade Toyota Haze one truck long vehicle yibi and a pa team nipa 5 mimi na ya enrechi team omunyina o so kan ni ene wo ho no GW 9373-22 wei efri Cape Coast kwan so e kwata krade o ye bedi bro nyanya o mimi na ye yasem na me kan da nipa makoma kunum o munyina hero mo nkwa aya ye tekam na ye kwa ye bompa ye se Awurade mfa ye nkodu asomdwem Nyankopɔn ki testi a o. Aya ya ma nya adwene nya adwuma. Nyankopɔn on ki testi am. Nyame ntwika. Awurade ntumi ba gistia no. Dabi. Awurade gistia sen. Nyankopɔn nyistia. You see, nyame ma wunyansa ne nimdie. Sa ade a wo ye no. Fa wa adwene wunyansa ye. Na nyame de ne honhom mu de a bia wo wunim. Wuni ani abenwa bia na obi kura hyehye sen kwanshiansi. Na nyame de no wo bɔ ho mpa nyame aboa wo na saa na na ayeden afiri ho ama wo nyame tene kwan ma wo e honhom mu ba honima ne de nyame magistia ntwi ma wo eni ntina wakɔ school eni ntina wasua ka atwi a wonim nyansa hu ni sɛ ha portos wa ha yɛnto yɛ boase ne yɛmfa tie ne ntum sɛ bɛ yɛ mpae speed ramps wa ha yɛnto yɛ boase yɛfro ne yɛmfro ne yɛbetumi apae me tie de sɛ wadwene yɛ adwuma na wakɔ huri bum na sa apae a nyame na amɔ ho ban yama ya adwene nya adwuma wei overspeeding gide sraw kuma nipa ni nyina 5 omawu enne obi be ya janka enam kwanhia nti yes ubekɔ fie breche bi abɔ ebi ho no na abusuamu nya na etu kwan na ka accident nti akum fie ofo nyina bom o ma anya de o okwaba na mka kyerɛ wo so bad ene duru bronya bosum ni say na ahyenka fododo na epesika e de abehwe fie omadwuma omo ya nti enya ba ka du bronya ya driver for cocoa season me to omase kwan bi so because e say omo ya adwuma nya sika because normal days no tumi se bi wa wia no kora no omo nya nipa obe nante drivers no me sometimes me fa kro ma wia me hu bi edu awia na mo teka ani mu a emudin obe nante mu sa nti na edu animra na dom na bu ahye no mo gege double fare ne ade a ento edu season say na nipa na ba pese no yo mo cocoa time e say omo yiro mo hu ya adwumaden enya sika de hwe fie ba yo cocoa season awo so wo ya hwe yi ensente na me ba yi enti wugusu a wo ya adwuma no wa pesika no sabe hwe hu ne say wo sika pa ni nyina akire no wanso wo nkwa hia wanso a wo pesika no wo nkwa hia eno achi nsusu so enipa no so otika dem no onya ne ma onya gu so eye nkwa asem na ye kan bibia wo ye bia no fa adwen nya san ye den toto memeka enkwanhye bedi bro nya esi nyina me yemfa mo be ye bia ye ne a mra ye ndi so me pentem akwa ba gide o mate seka bia ni station me nya fast na me ko form na me nya sika no ko hwe o mato agu baby traffic light na so no watwam aso no watwam ke ye wanya maintenance dabi maintenance do de ye den sura no park an say the tire no te sen on check nhwe enso wom emfa no ho ni watu ni brake ni kuro no watumi ahunu say brake ni mpo no wo ban hye da nche papa ma me mo Mr George Abaso wana bo redu sapon me mo na Abaso na no de kokuma say ko redu sapon ko redu sapon ma de nyina no no o ya de pa wonim ne ka na ye de ko ye no
yekodu Kumase na waka kire yen say afi obo break na nhyada nchiye enti waka so sign the free ho ba kra onim de ebesi ntini yen kono nkwase break no I'm telling you ko no tu ni nyina free ho na ye ni nyina afoforo wieye ansa na ye ba back to Accra ohun say break no awe enchiye enti na nimpa na waka anim enti ono no matra makwe ompe omfa nimpa nkwa mbegura topere enti wanye sa mistake no be ye mi say ye ho trotro fui ene drivers no mo calling journey no waka kire ni kawro so ene kakra sika ni wo ye ne kakra ye di bronya wia no maye enipa nkwa ye ne kakra kai bitum say no do no atu mate ni tumento metan hu bebre utumi say mate ni to do no mu a ento so prepare no tumi wie nsu a yentumi mie o bibi sina ya nwane a chamai asema ba he ajo kwanya dade pai ka no hwehwe ni bi ente sa pa de ntumi mpie obetumi adu MTT the office anim otumi so obia emie office en ka hwe no waje ni 50 Ghana ni 20 Ghana ni 5 cedis mo bewo mo benya nkwan mo ne nyame nenam e chi asema yo emwa yen right your best maintenance ya de a ese mo mani kwa ho ye pa ena bio sa boys na age kwan ho aboso ya ka o mumfi no Atomic Junction ha yi sometimes we bakwa na police for na park ka agina ho me makoto o mo on countless occasions mo mpam obi ada enipa ye kofo ka no nya sa boys na be fa ye be gina ho me tumi kwan ena makogina ba bia eye bus stop ese ka agina na mefo na obi ebe gina ho se wo fo ka na ese minya commission say free enya wona adim be gina ho na wo driver no who born dog say obe kire ni say de ojo no wontua wo ka na de o de be koma na hwe obe pa hwe sisi a right ya tikrom ha ma de wei ehyiase nketen menani abetena se yentumi nka ho asem bio Ghana baby bus stop wo bia ye wo boys omo ho no ma omo yire drivers eji omo nsem sika ebi ko to mehwe metifo ni bi ehwe drivers ni bi e wo sika omo pe no wantua ufa passenger baako omo kwata krade ni Kumase ne ade ne krade obi to meje o tete Ghana 50 cedis na wo kwa kaneshi de mese omo to meje 300 cedis de wodi a chew ye 250 for loading me na me ka kire wo sprinters na e wo kaneshi sa drivers ni tiemi a omo mfre no omo nkasa meboa wo kwagina kaneshi foot bridge no market na nim ho wo bako na sprinter agina kwan ho no elodu a akota krade a ana cape kosu a unza ka ni gina kwan ho lodu pe 250 300 na boys na jaw ase na driver ni binya emfa no ho ye wia ese ahemfodie wom ye wia wo se langas die wom no masa aka cho se MTT di fosika wom me ma bi se obi ma na ka se mu ya kire mpe I see ti driver no be hu safi no ohwa na nya no wabu apu endi ba bi obefa wo nte ne se wo kwata krade ne ade a ebia obesi apam abra kobna wo di agro be gina made achi munya ka omo mfa wo obeka kire so peta krade straight because sika ya chi no ho no so waka se wo fa akwesi sa short way na no ba kwadim obeboka ndi wo mfa wo da je no bi peka akọ wini ba apama se wanya ka be fa wini ba straight pa na sa apam pa se wo peta krade cars na bra be bre pants wanya ka no enye easy ni nyina ya boys na ekwagina kwa no eye drivers no ejije wo musika which is not fine I dey hard dream papa which is not fine I hard dream enti ye best pa say MTD fo no se mun sen nim na mun ho hwe a mun tu o mase ema drivers na drivers ni nya hoto no munya omadwuma owo meta opai ema no ade nti na obi so ebegina ho no se obi etu kwan wa begina ho nti no ofa na ese otua sika Atomic Junction unya begina lodu a ka se ekọ ye friend sen ka so yi 20 Ghana 15 cedis o ma ne 10 na onye da 15 20 30 aden na den se no no benya ukoba na san begina be san agye sante adwuma na mo ye ma omo mpa adwuma ye wo hwe kobra ne ho nam duo di gina ho nya sika de akoto tramo no wasan anom aka tie besere oma ye moa and drivers ne so a edu ba bia ho kira ba ye peka ye nya on approve face no ye sere mo ada omo tutu omo njai oma ne mra gom akreme yo ka se manage ye but na se me hu so acheche drivers ne bi oma task force no no so okrum titiriu Accra Central ho no ene miamia bi babia metan saa de no kra aha madina kra de metan hu no bebiri saa but ukwa Accra Central ho no ma o ma mo kwala pass ka soa efa ekonsan ni ade no bra kobra I'm telling you enye easy de bia ye increase fe de bia numere bia increase fe and de besere we ya driver ni na nim say adwuma na we no be boka park car ni sifie be boka park because o man ye won hyehye
wontumi fa apɛ nyɛ deɛ ɔpɛ na nyina ni mmara so ne yɛmmoa na bro nyɛ we na yɛbɛbɛdi no bakɔbana yɛ nyina ho ntɔyɛ na yɛni no ɔfɛ so right kwajo me da se papa pa obafo Michael adjoin here na obaba uram na obafo fa Mike here na fe kwan so nsam yen kakakra afi kwa wie ye nuanom driver for yen tuonfo obafo margin yeah hit bibia boko de bibia boko na so na me ado me ho ye papa pa asa me hu wache me mo na me hu wache because na me nya nti esa wo yale acha se me fro I say hot kakra Bible kan o se me yare wan behwe me daddy daddy girls aba we dey me fault nti na ma ja to ntenta obafo yen tu ye nuanom driver for I know so we shankani a abrani nyina wonam kwan so bronya na ebe den na wakache wo nuanom driver for hit the America driver for Kakani say, a hunya pass and a mini abrama in Shiraba Kodiosa be cano. A to de bia a hunya ye, say, Sabi Pedas almost on but me who and mobile kakala. I almost said traffic in our back room, traffic in our but also Mutuminia and mobile kakala because Sabia Memphis Sabia, Dijo Mayo, say Abia or Kofi, na Sabia Nisika or can win in Abia Bear Sabia. 20 cities and 30 cities ebi o de faka na o de akwaba nti oba also kodu kwan wona so ka faka na ye change a ayesa na ontumi kasa o san echi o so o de fo na okọ nti o chana pa na oba na chese wa short nti no omo hu ya mobo kakra na omo nyanyama bia ye na ntumi nkoyi because say wo kasa wo hwe traffic no ana say wo hwe de obi so aye even kura no eto de bia bra koma asem ye kan am say inshiraba say bia na me enjoy ne ntam de but e bia na inshiraba kan police fusa sama eto de bia sabe a police for no so Christmas no mo so no a traffic no mo aba na to de bia yesrom e na mo chiche mo pa o mo che so a wa wunim o ye de achi so pepper chire one pepper chire dia o ye de want me nko nti o so pepper chire na chire ye di nti e ba ne sa so a driver no so hu ni say Mr. Mekwa adwuma because driving hu ni say obeje di say torture driver to me solana pa ekwa adwuma ma police to me chine baako more than 10 ansa wa ba fi na ye chiw baako bia na se memfa say 200 Ghana kwa na 100 Ghana blackoma calculate na hwa de nti eba ne sa na no so di nanim bre kwowie nimpa foforo so na o so okoji sika ne fi baby bibi ti say ye nuanom ya mo gina kwan ho enhyira ba so wan kyerɛ mu ye am so nkohu bia yetumi bu metem nanum nya wane driver na mboja nimpa na ogina kwan wona sabe wakɔnom na tra ma na wakɔhyehye na ɔno ogina ho na we load car no na me kasa de me ya me kra de me kra ya driver ni ne bae no onka nje so load mi o onka hwe nkyerɛ wo bedu ba force so load o load so wie a ba force so maniska sika bia wo de ma no atwa ne sika de ɔno pɛ ɛna wo so wo de ma no nya dia wo pɛ ɛna wo de ma no so wo hwe ne wanhwe ne yeso bobo mate ne wo ne driver ni nyina afra nti de ebe ne say wo so driver no wo kita car ɛna nipa so gum nti wo mpɛ ho asɛm nti tietia saa na ye de mentwa so na memfa sika na na menkom baby nti saa asɛm ne pa de nhyira be boss na pe mani agye ankasa sɛ be ya nke yenyi saa nkɔfo ni nyina fi bus stop no ɔmo so na mbinimu ɛyɛ akronfo no ne kasi nyina ne kasi ewo mu nyina ya akronfo ebo nse bag bobo mo chi mu lodo mo ase obi phone pa no match so what I say nti no ebe ya asa anyama no omo nto mo ani nkɔ hɔ pa na anya sa na sabi passengers bebere pa afi bra ko ba ayi fansan memfa akra so abo apere so pa sana menu abrama offense Libya boga e kanu enye easy me komia meni enye obi se abo apere so pa enye easy enjube ko kroma no wasimuntem me pa chan obesimuntam so a ukwaso yahweye because nyame ni nukreni beka say ye kohwebo stadium na park na ayama enye easy nimpa ni bi nye bebi mfa wa wutwem kekeko wuntumi nko na afi wo ba na Madina last week omo yade bi mamani about week and pay tama Libya Boga report on me say mefa o na so ma check say ho no so etsan last week omo ye ne say soldier for the police fu begu o say obi anfo overhead no na ma obi ankross kwan no nti omu kita ken wo ye say obi ye no ma hwew ba omu jai 3 days 4 days kwan no so sa ya ma nipa cross kwan no nti ka omu tumi a continue ma na ye kakra aboa kakra so a nka ono so babo bra koma ya me kakra no mate obofo ye das papa ba kwadwo na o ka bibi na me ka bibi ye besere ye nanom adwadifo na mbe kokuru makotɔ ade no obi ne kunu be ma ne sika so wonfa nkonko di dwamra
no e ko gina kwa na obi so otontoma obenya graphic o me da me tufo hey ubenya graphic e de abafie ma mo ko kantamanto race ne so ne ade enko gina kwa ho nkotontoma na wo de graphic bebafie mo nso akopɛ fon ato a ko shop mu ne koto enkoto fon e wo kwa ho iPhone ye nton no kwa ho mudi sum bebafie mate enko bi se bi so bia na me kwa he basa o uduru circle Accra Central ne mia pi Madina no wani ana hɔ a sika na de kodi dwa no wodi sun bebafie e mani bia ye mo so fo maame ai so mo kanya me asem akronfo nko me last lady ba ko nya me anko okae na me go me shop wakra Bobulushi market yes obi ye ne ho sesofo maame ena ohun no ka kire ne so gewe sunsun bi etata wodi agora bro nyan wonni Christmas say ya odada again na mo yi ni free kantamanto inside ede ne nante ya bedu Bobulushi market inside ho na ba ko ka so mu nkotodwe na o sika ne phones woni botoma onyima na damfo no mfa nkita no no ka kire no mmompa ye ma no no yi ne phones ni sika odi bedi dwa nyina sika o say almost 5000 oyi ne nyina ma ba ko so mfa nkita o ba ko krompo da guvel wakuma yafi a hu na say sabe nkremoni ba sana kromfo o mo bompa ye ma ni tete na hwo ba ko kura nyina ho bio mani na ho nya market wa na akokɔ hia osofo a okɔ cancel wo na anya se bedu animre no ye ndi bronya wenwie na odwetire obi desen 106.9 ya matio for number ma anope 0593406564051199. Okay, so yan kwa mana so good morning. Good morning. Me ba chef Rosen. Prophet and Saturday awa gwasoga. We are seeing now go mia or also organ ha. 10 seconds here. Sina unya le kano. Why le kwa o? Ba me ka se bitro. Na ntem. Omo yi set camera a Robert no. E ti wo atale o se ofie wo hu. No appointed no no gomo and appointed no ni for occasion. Okay, the two baby e be bitu. So what in the ho? On the camera ni tete. You. But me that say good morning. Morning, me Hitman. Me ba cho me ho ya papa pa for say. Ura Evans ma minti wano pay. Me pa cho. Me that say. Can mean to driver right man, me koye defensive driving course. Now most of the accidents, was caused by overspeeding. Say on this speed, bibi bu or car last year. Ubeti me egina. Let's remain anum ne wum say afie na ba. Open time there, but ya na omo aye careful. Near to subium. Penny that year me the blame my penny for a woman. Officer say passes. Oh man, I'm in a bebre. It's not in me. Say nipe gu kwan ho epeka. Mahani ashama. Ofa o se me call traffic. Osiwa no atoa so me ko zenu. Osiwa no atoa so me ko atadika. Enti ka ba ko na atadika na wo ko no. Obetua 3 first. Okay. The best company for. Every day a official convoy a omo dey ba. Obetua kan Land Cruisers more than 20. Land Cruiser ba ko ye say. Right. Alright, Evans said that's no pay. Good morning. Good morning, Hitman. Kofi mama minti wano pay. 10 seconds. Dedika mobofo nyamisha pa near yema ni CFO mimi day training. Hitman. Aso mo kana no crow. Then e papa Evans kan and no crow papa. Me see. Yeah, you watch some idea. Hitman. Akenya aban penifo no mo we ye kan se omo ye kwan so no omo be hwe so mai pa na ufi ashama ko katama so haya no a utia 550 be Hitman when me ba on so na no utia be 15 cedi but me that say good morning me na ma ti bi ebo Asante Zongo ma minti wano pay mo mo ni juma papa mo di bo my Ghana na go bo shira bo pa amen swodro adawafo eno ma fo wo station kaneshi ko swodro nyina abaso cha so ro ko duru ni ka ni ho a omo ma wo twen ka ne ba pa se no mo gina na mo twete kiti na ma dada no de ko na ko kwa adawafo die e ko oh mi bo mu tin so ko kwa adawafo yes temo cha si kana mo gidi ya no mo boy po ya mi kro mo ko fo me pa cho ene bi du si ya ma hwa ma no be pa Asante Zongo me that say good morning. Right. Your friend saying John Kwashi from Tema alias Apoto. 10 seconds here, Uncle John Kwashi.
he's my only baby. And yeah, dear, the other cost of Ghana. Me na make a choice. Ghana be the no call heavy crime, massa. Remember me. She the way anymore ever foam. She the way anymore ever foam. Now, Okoto dia still here. You say flight or gallo. First me away but you say what is Okoto flight on. Five no muchano and one I am mucha. Okay. Oh, to see the crown in Massa. Say Omoka say to the end. You may can see it. And you may because the name of my yesterday and yet the other Fatano and you may be born for any boo. Martin made us say good morning. Hello, good morning. Me patch your frost say. We doing Edin Anado. Nana Mammy to one pay 10 seconds uncle. I'm watching any DLFM my phone now. Also. Someone looking to see an Amefoka may call UGMC or Miss 335. Achimotaba runabout. And actually, only some of the forces are quite say 5 cities. Yapo, and I gonna say Nipadia. Oh, yeah, you know, Unya support to. Can't many hams are then a 4 cities. Not maybe Kuta coins in my 5 cities. Many ham Obia is a question one now, we Patapana as a right. Ghana, so Obia didn't now fighting. Unya support. Until I work and you to a new good meeting, and cover the bush of Bess and Agin. You bet for Obia, and Ghana no day. See, I near the corner. Martin made us a papa. Good morning. Good morning. Now, happen today. Me patch me who your papa, pay for saying. Archery, Agona income. Archery, my mean to want to pay. Yanko Punshabi. Now, Mubo and send baby. Now, me baby, I met no, senior Ghana from Dino. Imuduani to be a quiet for say you, man, you good, Jumano. Or let me the panty, or no, Mrs. Subin. In Suman, and yet, you breathe too much. Could be a cobin sika. Would be a Jumame and Wafa. Or the NCA. She said, you embrace him with Juma. Why, you food too much. You. That's my bonnet. The sister, a boy. Archery made us a papa. Good morning. Good morning, Backwabra. Mrs. Mintana, pay what home to say. Namia do Backwabra now also dear. Namia do me who your pa. They said I knew personal no man come say one castle ya come trail. Martin made us a papa. Radin can. Amen. Martin. Backwabra, Brad Bika size to say ya no can say. Ghana so be ya dia na so be system. Now yes obe when any besi nia unya support ya mpa. Ye ba ko na se ye do ye ho na ye se ye ho ase because mimi wo sika e bia mi nua wa ye ne budget no nam kulum. Ndi se ye sisi ne wo kwan bi so a na so kasa ka wo san ka menya te mama no na ka me ni mi nua no nke ye ba ko. But so obi for kasa Graba kwa speed mpo na ubie wa no kasa. Obi tie na gajo so ekrasi. Graba ya de na nya. Wo kan obeka so ekrasi ne graba ni apeke for. Wa bro nam highway so. O ya ko siri wo phone so na me ko kan ya. Obi ka jam sa de me hu bi da na. Na me ni pa kro no so kan me ye hu bi. Mate Fabisi. Ko nya de sa. Right. Na nyama na ye si ye nto no. Afi be so no fi ye start afi na obi aboa na nyama no se bro nyemu ye si Fred so yeti microwave so nto obetobi beduane de sika na ebi ni wa ye de kwoto ye nyina ye nya be kodwom ba ebi ni ho nsenko aban ho ye mobo yo Mrs. Mintana pay me that. So we do have a very final caller here this morning on the show. Good morning. Good about your first saying okay talk here even about na minti wa no pay cha wini ba fu nyina yo what say this prefer you juma you know what go to friend and African what to be freka say so on ọ̀chẹ́kí drivers no yẹ ká bọ̀ mọ́ àwọn ìfúrẹ́sì tẹ́lẹ̀ wọ́n kẹ́kẹ́ àwọn ntẹ́ àbá mímọ́ ọ̀kwán náà fìlẹ̀ mẹ́kẹ́. Thank you. Yo, Mate, me that say. Good morning. Good morning. Hello, good morning, Brakobna. Me ba cho your friend say. Before you from Sammy and the Pim City China House in Pobole na Accra inside. Sammy ma minti wa. Mr. Au for Muba Accra original Kwan na Fino mu pipi. Penyin bia na okita na ba onyin ba Colombia my friend. Accra ba ke so inside wo monum. Chance yi wo monum. Ebe ya nka on side. Cause we baby we see na inside and got wo Pobole. And I'm yeah, that's a papa for that information. What the Amaya no pay? So say one will ban us a buko Kruma no pay. No trouble. It's as a cra about pay so papa and then I no pay. My brother was here. Na jumedi fofo etwaso
na bronya no aka 2 days to Christmas. Why now would you bronya dear free no? But when him I mean one way or quick one na fe no. Adofo bi one ma was here bronya dear free ho. Ana won't you say oh aden. Was here jepa bronya dear. Me Jimmy bronya dear. Me bronya dear. You know yourself. Me Jimmy bronya dear. Unimuho. Me bronya dear. You know yourself. Me Jimmy bronya dear. Unimuho. Last year, dear, why my machine? This year, dear, show be the last year, dear, why my machine? This year, dear. So we have that list here. One eye, dear, bronya, dear, free one. Silver lady. Approach the four. Dear, bronya, dear. Last year, my promises. Once and dear, my name to moi. I just said, oh, listen, be. Oh, listen, there's a Dawson. Me dear, in house. Me bronya, dear, near co. Abonting. Bronya DNA by force. Ekura wa be jam. Ene me pa kofa. And why now would you bronya dear free no? Me dear. Doctor Nana Iti Akono. Doctor Iti Akono. Nana Iti Akono. Na Mr. Danso. Kwabena Danso. Kwabena Danso odemeka. So would you bronya dear free? Oni mo no ho. Wa me bo. Dr. Solomon Kwabi give us about industries. And I pay what you show no. Young cancer Dr. Kwakunimu. Dr. Nimo. Any Anija Hospital. Almost ready. Omodi Brunyaka. And not see a mensa. Ombedi Brunyaka. Sad is Ombedi. Now, Mr. Evans. Ya listener no. Esu tumi preparatory. Antimagi. Esu preparatory. Asati Zongo. Esu tumi preparatory ma ye. Na senior man back on omo watema sad na yawo. Na yawo se esu tumi preparatory. Say do say. Say do super preparatory. Asante Zongo. Aha. So na Gideon Belma Asante. Na Dexon Bada ko droba. Achim edukuru ese preparatory ko bronya ne de titu ne antimagi I'm telling you man preparatory dia ye be fie so man preparatory so man mantumi ampre ye ne be kase beto mu fie ho hia pa de se bronya ne de ese mutum be preparatory ma ka ba ku bi ma ase ye mom ne wose ye de ko mama Priscilla ye ji anasa ye ne de be mama Priscilla de se ne de dia kila bitua Miss in-house. No. You need to be clear on this one. Maybe Busasema ma Priscilla or Dobroni. Yeah, near de Quanasi, a Jibro. Oh, ne de Baba, a Jibro, there. Sir. Oh, yeah. As a man, I can. Oh, ba, I had the one or but Tobrunya Tadiaman, no matter Debbie. A Toda Brunya Dra, Wabo Fran so. So one sass with Chedria. Also to be the Bima Mamma, ye. Watch him. Yeah, watch him. Was it one sass with Yes, I was with oh, David. One sass with Chedria. Eh, fine. A movie, a bed true, and among any ever coffee. I've read yes, yeah. But no sooner dear say about it. No matter what, Moria Baba Tambezanaka. Oh, any dear on one him. On one him, when I woman. So obi nsi try to do matwa to one dey dan ya udin so guma no abeti dey no ka kire onje ho dey ase ho ase na kwa 22nd oh na den there's a bar from enani o chira na de chia enye bad o be prepare chiri kura tie hu nya na black obransa mekọ no yen fa na se matiefo ne yen sere yem no obi antan obi a yen nyina yem wane nchikire Ghana yi o mane nchikire ne yen nyina ye afrom dia yen nyina mbeto yen me yen nyina dide wo manyim na awoda na ba ku ka mu nti memfa ma happy Festus Kwabena Nyameche Bedu ono wo Kumase kronom kwapra kapentem e hono wo na ne papa ne ni honabo Akwesi Atomako Nyameche manso ayirebi krom o aka no ya sere member wo honom na afi nso ye manso kensere na afi madam Cindy Fobi o hairdresser wo Kumase kronom kwapra ene wo mo ba ne den ede Happy Festus Kwabena Nyameche Bedu a wo Kumase kronom kwapra Kapintem and then birthday. So me wafa sikumanya menhira na omma afeba kwa de aka mfe ho no o mebe peni pa yedie enkwamfe ene wonyini kire nyansa da chi betumi de abobra na Yakopon emfa endomo. So happy birthday ekode ama Happy Festus Kwabena Nyameche Bedu wo Kumase kronom kwapra Kapintem wei efri wo papa honabo Akwesi Atomako Nyameche manso ayiribi former assembly member manso kensere and efin so madam Cindy Fobi ono so wo oye hairdresser ni wo Kumase kronom kwapra omo se wo da na Yakopon hira no onye ne kese pam na bra koba ne kwakra mu no woni se me boss ba ko owo Martina me boss ba ko Martina oya aspiring MPP Adenta constituency chairman
afi no opere say mo kwa akoto aba apaw otitine ni e de ama MPP amanyuku no awa denta osafata in fact mpenifo se bekwen ni din ho ye fata na fatana kono oye trusted and tested entino Mr. tried and tested try and tested yes Mr. Ofoliata ono no nya former finance minister there be Mr. Ofoliata we owa denta na oye me kapo ba kono no enti me bom pies yankopon fa ni twafe no ohwe no so no mo no ho ban na me tu MPP amanyuku no fo se mo to aba na mo pa obi a obeye mo chairman ewo Adenta constituency dia Mr. Ofoliata in fact we try and test it mo mo dia na mo to ma no Adenta container ho no wo enti me we hye no ene yankopon hira no na afi we no fa ni twa na mbom na bato ndie mo to ma no because we obi a se de me hu no obetumi aboa mo pa kwadwo mo anka sawade nyina nyumtuni sisitwum ayaniku prophet Alex Twum okay mo marabo amekakre dwumade bi eba so ewo World Vision Chapel Fire Temple and only at the dinsa vitamins of the spirit kwadwo Anidaso no it is so for Alex Twum prophet Alex Twum eba so dwumade no vitamins of the spirit e shase 21st December ye bewie on the 26th of December and up 8 a.m. and 12 p.m. and then radio no 6 p.m. to 9 p.m. It is so for say what safre morning show team ni na asiembra na fe yembehwe nyankopon enunyam ya to the days vitamins of the spirit World Vision Chapel Article Junction Go filling station kwasi Kaneshi Odoko highway ni so ti so for to safre ye beko wate minim ho pa ti ye beko wate yenko wate nya vitamins de won second bebo papa so for Alex Twum de mi ameka po ti ye beko prophet Alex Twum prophet Alex Twum ye beko akobo wana ne yire sisitwum so for ni passe no nyuma ya medepa menyame ya awie akase bi pie wani pa ni so na nyomba akọ bi o se mekomanim no kura de ya mede bruta nti e beko akota akide na nyame aye na wanwa adwuma no because afi no ye hia yedie e wa brabonum nti e beko na yakobo mpa na nyame akoso ahira na waye kese nti vitamins of the spirit ne yire no e sisitwum and we prophetess ana prophetess ni nyame kan ni minister sisitwum ba ko tawo machi na yakọ prepare chire ate me da sa papa pa oba for yakọ hit mefa abi bilete de onkama Clinton minister Clinton Clinton yeah Clinton Clinton Andra na odin birthday Andra na wodapa that no mishia no baby yeah mishia Clinton wo baby baby ono ye mumi no mishia no Clinton pa happy belated birthday nkoma na pa na erade emana kwantenti no mpegya no o mana adwen kase sana otonyo ama kanipa akoma na erade emano anya mbohu bebre yo matime da say papa boate na nka boat wo hwedwumade no all the way from New York o se men kan chere mo say wo mama merry Christmas kwado anka boat say wo hwedwumade no ya gene so mo gene so say ne per action mo ka chanka boat say mo per action ya mpe ya no merry Christmas mo mpe ma no merry Christmas oh sir there be per action yes and madam for ba ko Mohammed Prince o gomwa kukufu ka che ne say me che me hu so what sisters on Facebook no so aga nza me che na pa na mom bronya ne de e so otumi prepare Mohammed Prince gomwa kukufu me che ade show mo nyina utam me che cha wo mo bat gomwa utam nti gomwa kukufu fo no omo boss ba ko pe eye Mohammed Prince ka che ne say so prepare na che ne say ye resume a ye ko break ban so a na bisa de ne be ye ho adwuma wo de bibia to manim a oyo obi a ope nyame asempa ye be ye ho adwuma anke boss ze hwe be nkopom no sia de no watene nka message wo de aba e kwan ben so ne be fa be tene nka na so be tene nka till after show no me fa na mama no na fe won fantum better so no man no bibia ye adwuma de na den bibia o de betuma ma kama o de to a ka bia ne achi hu nya pa wateme da se papa e bra so se de medical aka no bronya ne de ye ne mo na edi wo do abekira kire sisi a emeye nkom ma na ye nibro nyanwie na betoto ayempia mekeka nsem ya nkire se ma ntumi amprepre chi enka hwenkire mo be ye ne mo a ye ne mo a kodu yenko highly spiritual Oyonko amene ubako siya tafure Wudi baby then I will say
me done for by now I am say I got it so wrong, it is so that's even if you be that bad, I can't live my papa. Hey, let's see, let's meet him in the winter, let him cover, let him suffer. Well, thank you so much for being part of the show. A very good act of being a good guest. There's no one to say goodbye. I said, I guess you're command production team and executive producer. And Shraba Kwelio Sami B. Maybe I'm going to pay what by from Rolling Circle, Rolling Spark, UTC. On my report to know about for Michael Johnny and I'll pay DJ Omar Radio on social media and so. There's support coming from our programs managers, Mavis Alman Silver Lady. From Hitman, good morning. And enjoy the rest of our programs here. Call.